tu nya ba to na so a wo bebre odwan ene nsa ene tamfufuo a ye nwula ene akokɔ na sa tam na ye wanwan okoje me no esi edi kapre se kapre osesempoa na edi kapre ne sempoa ti oyi kyerɛ me anam se saa anam se si ara no so yare dada mu o mu mi no de ma ba ko awu ese ebusu me papa ebusu no papa ni wa yemfa be ma ba nya bibia ti se me ma me so ye pepeni ti se ono ho ana tete ye ese ono so na da fomi ti se na ye ne de na ko fo se ai wona na ne me ati amframa na ka se ye me na na ne pa no wo yo hima na ma mbesere wo ene edo ma wo ma me ni bo hye so enti se no me da hwa ase bibi ni na me hu me ye nipa kase pa wo hu me to pa ne me na ntu ahu se me yo ba pa afon minti bi na me bo afon da bi to bo asetwe me bisa se wo kase wo ye nipa kase se ye hwe wo to no wa nantu a me bisa se dia wudi ti we no afon na se pa biswati ena wa nantu afon me no mitwati pa ye ba mo hwe dia swati e no ene na eso nten ye ne dia na chenkura yi me dwendwene me sukube yam me so na isi amakoya ma me ba panyi ma me call 70 me no makoya ne ba panyi me nua na odi machi a me di hwe abusuan ne binim e ba kuma se twi mu nyina bae na machiri ba ne de nka wonsam ye kakra wono gi se pa de won ho agi se me tu obi ani mansa o mfiri ma me no na msa ma me nti ase ti bi sa kosof ma me no sof ma me se kobu sa o ma me ye asida no wan fa anko eno me ne konfo ne kan ya yire a acha me se me date onu ankasa ka me date kire me behwe me wo yin card ne no pre why na sese kan ye why na from man check date ya de wo me date ya wo mi ama me de me ba ho a mo bo masu meti mi kwa yi anka eyi no kotwa no wo meton ho a mo de aduro ne share ho kuya behwe ne ye twa ne ye de a kire enti ama eyi na mo ye no adi me mu eyi ni ka tia from na ka kire me se tia from ye me nanamo omosomafo a omosoma wo se me pa me tuwe so obedi me bone dia ono no ebeje bone no ata de amawa nti ono no ye me ko ba bia se omu ne di machi omu ye nipa 3 na papa na ogina me no ono so ka wo ye 4 ti obi a owa ni bia humia me kwa hu se nipa 3 di machi na papa panyin so ka me ho a wo ye nipa kokko o hyejala bia me kwa so mu bibia efita egukuru no so ista efie ho nti se sia no me kwa ya mama me kusua me nsatia mfama se o hwesu wana me nsu se me mama anka ankyere me nka atse dia wose nke ye man ka me be ye sasa atene na me ye adwuma na ese me ja me tifie 2 years onno me hwe no me nya sesika no se wo kan ya no se me fa kusua me nsa onno akoyiri kusua ena Akoma me kasa gusu edi asam na kan kasa me kasa gusu ne se de minti bi na de to makwan mu se de mi sugu mu na bibi ni na widie mu no me ntiase se me kasa gu kusua esu ne se ye no kresa ade ni firi ha enedi enso be kasa we ya mo se ade ne board bofom kusua ne bofom na ni nyina pagya ya white ya na kire se ye no kre de me hona me ewru bibi wewe me hona mu no na me ntimi nsa na me sikete so saa no me hu susuanso fe de magina di ampa ma ko me ba fie Sunday ya na me ko ho me ba fie edwala me da papa ka dwala nka no na nka me ba me dai de ewura me widie mu nyina me hu biem na enso edu kuala ya me krada me ye die se jimi bi ene Friday no sa enso ni bi ye emum ebi nso so ye eyiye omo ntimi kasa ne ma papa no kasa omo wo so no ebi so ye din enti din no na family sa me no tifi obeka me mpanipa e ba me to din stiff me to say ya gisa wo be bome ana se me ma me nanim hwie nso gu me na so ansa na me hu se mi wa bam hoso afa se me ni obi nya ntokwa na me bufu na se me boni pa na wa hwa nipa no
ebehu ba ku collapse mi ti men na mi simuram se o mu ne pejam ne me koe ena mi busa me ho se na adai me ma mi ti mi de we nyina wa anka ti mi busa no se konfo no wu ye nti ma anko hobie konfo so wu ye no obi anko mo no boso no mo bodin ko mi ti mi modin dia o yesomafo no etiam frama ono na ye musomafo no so wo jimi dwan jimi etam jimi snap ansa na sa de ni nyina firi me so ma ko se mi ko fa no wo he me ko fa sa no ma nyina na snap nyina wo he fa na me de akoya ma me ho ate matete afisa ade apam no ho efisa ko ju ko obi ho kra kosere na de kra ade akye wo so ko da nipa na se na de na me ma me ankoye sa ade no ayesa sa di mechi se be maka so bepem ya yo ba pa o yo ba wo ye wo siti ye me ti me bo me ti a Akoma efe de be ti na Akoma efe ye ditwa me damage ya eno ne san kire ya yi me pass se wo ko bo ti a me bo me ti a why ne be you de obeyi me ade be cho be so ne obi ye yi me se eye motia no ye ne nyane se mekom akom no mekom obekom mekom omse mekom akom no wo me so fi se me fire omu fie me fire kunyanim eno mo de ma me akua se wa nti wo se mekom nti omo tata me nti se be ma no ba me ho a no no na si akwan ti sofo no busa am se nti me da me huso bi ni me da me se o ye ne de me hu bi da but wo pawo ni pon ne se wo nkwa wo se break wadwuma ese me fa be ma bi wo bank manager wa break na dwuma down ese won kwa me ni we won nam ti me yama yin se sada metna ase na me ka che ma me se wo ha me wo hwe abusuan ni nipa wo mi no de me ba ko ni ho wo so obubu agudam yi ko yi ka che tian from ka che me se ko nyame ma me pa ko be che ne papa na de wanyan en esha de wanyan ni ma menyen ni ma hu se yale na me de na kosirem nyira bo me hu se yale ni firi ho efridi efre de bi okwaje me no ko akwaje me se yi be oba busum ho ukwaje nsuo ho wo metache no sa de me ko da nsuo ni moto de me ko da nsuo ni me ko bai ye sa hye twa me to se me hye trouser hu se me to ba ko ami nkom kakra e ma uwie ye sa ne ye de aboa bi to ho sa aboa no me ne kun mi kuma aboa no o de aboa bi to hin bo so atian fra mo de aboa bi to na aboa de me nyim ni din okay Saturday na mi swa me ne ko na Sunday no asa o mo ka kire me no okay se me ni aboa no kun no mu hu se medin me so me fa mi swa no me nya be 13 years no me ni oban kon da just a bema so famti kan ko fam da ana a chamber maka se ansa na ko bi ba wale me no me de ba kire me maame a na wo se ka maame tutu me ni bema ni nya de ne ba ho so no be sere me wo de me ko na o mu ka kire ne se ye di hie no ye maame wo sai ye ba enipa na ntimi nwale ne ba sunsun de otimi wale ne ba enti so wo ba be gine fiensem de a ene ya mamre se ne wo nti be ye ne koye kokko wale no wo opa koye o maame de ma no ndi o mu mfa ho be ma ne be sa abo akunya mame wese me hu ye me ko mi hu akunya ma me ko de ko ye mi hu ene fie nso so no me ni maame tene wo bo bi maame ye se duru akosida na o mo de matra so ti mbebusa me maame nuam na o mo ne ma na o mo nyinya cheme no ti o mo na echeche musa se dunya no ho ntimi se obi na de obu ni se obetena me kunya no so na nipa na kwa me se obugu ho wase kunya no nti ma antra so dwemte ho na me maame so no odi ye se okọ empaibo okọ asore afi na oka cheme so ko abi ya ebesim okọ abi esim ye ka kire no nso o ntimi anye sese na yese akoma taare ne hyeme sese ye edi minya pa me hu se oye kwotwa me nsa wo yinu ba akoto gbo ho a me hu se ni nyina enimi no bede da ho no me hu se wo na ye me sa o mo ka me bi kran kaka de me ni maame
kame mama mi nkrodru na me manumbi ni nyina na ye ko fi se ye wa busuan so ye ni abusuan ma me to for me hu ni nua bia me hu nua bia so obi busan se enye fa na akua mansusa no ma mete a obi ani na den na se wakwa akohunu se efiri hodi a aden na wonfa wo ma me nko e bia se mu kopledi bosom no a obehu ma me mobo because say wasanya ba wo mo nchen na say yo efiri wo mo a o ka kire tia for maka kire me say ye ntwe no ko busa ne mpanyimfo aba ne mpanyimfo ne ye ensuo na eda ho na ye kokoje me ho no no nti esia no konfo no te ho no e ba fan ba no esia no ofiri wo nam se konfo panyin wiye no emfa obi ha nti eno na mi se etata me ono na etata musunsun to mpeso mo fa o yes ti me kwa me ka se kana amabom no edwan no e bo free 4 edwan no e free 4 me pa cho mo betimi the list no ato so ama me edwan no free 4 na me ne prayer si kan so free 5 na me mo prayer ene beti 35 ena me ka se me na me hwebe ma me ntimi nya adwuma se me ko ba bia ntimi sremo se nka be yakra dia mo me na nka me ma me ehonto no kra na nka ono no metwia saa na bo ade no na aha e ka no ka se wenu kra de sha wo ma me se ne sha atu me ma me ni sha Akoma FM. efi se me ma me ebu na mi aguso woni pefe no ono ankasa obi nchechire se be shebo wa na wo hye wo ti bi ma me nim eti bi ba mi se me ma me okay mi bu se me ma me se konfo no wiye no oni se bibiewu nti bibie ni ho na mo so ka kire ne se atia fo mo so ka kire me se enipa na ewuo hu nti wono no won se tia from free ni pap na no bla no ho na be so ni sister aha nti ni sister no me hu mi na tia from hu mi no hu se me ani mansusa no na me twi di na nkasa e kaya me ye ensuo no ehima me ye ensuo no hima me ntimi kasa se bia e kasa dedede no me ye din me telebam to wa me hu ye me hu ntimi de staka me ho telebi won so a na yese ho asa de ada me nyinyi no se enkoye for ebanda metu nyambo okua da enye ye nti sa wo ye me bakra na se wo be kasa me ho a bitu sen hwe sa me ma me pe enini yo ye hwe ye simre bi obi be ka won tokwa de aba e bi me si ye me kwa minim sense antokwa ikura de ache na mete so ame nti be ma ne wuye na ho me kunu ayifo no behind down so me maame nti bi yama yese de we omusi hwe me no na ye me fe me hu bi da bi amanye mawo be ma ne wuye na me wo akora no efe ne kuku a me wo no me kura beje akora yi e de ne kan ne ma ho 3 months pepepe ade na be ma no wo yire dada be ma no se de ntia be ma no fa machi ba me mehu me wo ya ma de na se wo fa wo ye bibi na mehu a nim hwe nti se obi so e wo machi a ono zusun no ba bia meti ko hye ye no se ono na ebo me ho ban nti enisa me bo nti enisa e woman susu sa se wo fa be ma ne fa wachi fa machi wo be fa kra bomamane se bia me pese me fa obi kan efi se me ko e no atem maka che me se emema ye omo de no mutiri wale bebre ka omo yere mo ho but ono ne di hye de ye ntetene ha no ba be ma ne ha me pa mi ntimi nka ma asem mi nyima asem a ye ka kire obi se yusu ho kire obi mi nya bi da bi se nipa o kan o de be ko enti de bia no mi nyini mi ye kana ntase nya dwuma ba ko bufo a we se me ko down enso o ye de o pe enti ase obi wu no me na mtene ho o pa macho but na nim ade kra o pa macho nti ye besie no no na me hu se obi a wo baby boy de ne bai enna Sunday ya na msumi ko hu se de asisi ma kwa mu nyina na ko pie ho enna ti amfa ma bai no na o ka kire me so mo na ku nwuku no bi ko ha wo ye ne bone ono so no penuro so ono ni penuro so be ma no penuro so enti se odi fin be ka me de enne obi amfa ne baabi enti meso so no nim sa no nim enti me wuye no obusuafo so hwe me pa to mo chi akura no be ha dan wo so me maame ama akura ko so ko 8 years e wo mo ho enti
ah bia no me ne nya ntokwa twam kura o mako me wi afi kura me nim se ya sita asa entu saga no so no na ye fe so ame kuntu hine na yinu no na no faase ti me de kotu nanim na be ma na so obe wa obe peme no no me de kotu na me so obi o wa de me so mempe me mempe enkeka wa mempe ti be ga na be ma so oni yire na me so okay na me hwe wo kakra hwe nti me de e obi kaka kire girl no say be ma na say wo nti mi nti na be ma na so obe jai no na me so e bia no ye bibi enti ka me ne wa akone kosiese sanfonso no enti girl akoka no say oh sister wo say tunufo ana na me so me tunufo so opena dia won san kosiese enkachi me twe ho na me kansa ti me dia me dogu o mu nyina ma me na te pampampa kokoso ame kunti hino ko bona mane sese na ndi hye ne na me mpese entokwa me mpe na so wate one ne be kasa nti one ne kasa ai ema me se bibia kwa wie ti me na market me kotade me kodudwaja me ma me yelebu obehwemi a no ma misika na misika no so me fa nkototo ayi enwane ketekete me ba so me jwa beto mo ani ya na kugu na me di ne kakra ti me kona me se be kuma ni me obi ani ase ti me so obi yeso obi ama ba so o ma ba so de bobo me machi nkorbo me anka mewu ti wo to ye na yesesa akobọ no otetoye o to aba na bo wo e wo so amedwom na otetoye esan kobọ wanwa esan kobọ na gena ka chem se me ye baifuo am se wasa ko so wasa de me ko baabi to ko baabi no na ode mayi no me picture no ma konfo no nti wa frame di na wi amaboi efisa ya mo himfudi wo ho Sunday na me hu ye o Sunday na me hu ye nti wa frame no na o kan no ekwia nti aba ye no me ma wa nyame no nya be ma na odi machi o sunsum no o shabatakare no one ne bae na oti konfo no won se won hweye na wonim akora na one ne di wonim no won hweye na akora no oyo ne nana ema ne bia na ono no omsomafo enti won hweye ana o se na wonim won se akora no ko wonim no o ka che konfo se mimi no ema waka se wonim wa mimi ho yeah wonim na firi mimi maame yeah enti but oyo mu de hye nya de mo gya machidi but mi anka se na bedu mebinu me ba ho enti be de mi ma ntehwe enti ga na ankasa ene kaka kire be man se kami kuma akuya na kami kuno na mi fra no papa bi na baaye papa ni pekoko na no ofe beso me ko nya menu ko ni ma ko mi hu no ofe senti no mo na na ne ofe pa we be ma kokko ni di bia e white ena obe no abeka che be ma sisi enti me ka na me se bi minim se bibi di machi nde minim enti yenhwe me ma dodo sen na wo ma ba wa akwa mu a wo ma first one no na me go school onu kwa de woni ma nya hweda okay oni ma anya hwe o hwe mi school so wi a me na minima de na minima de na me pay catering school me ko no sunwan oh okay nto no ya de me koye na me wieye enti me wieye no na o ye na se ko be ware me nto ka so be ware me no nto so da ho na bibi betwa na ni so wo ne dem ho o betwa na ni so wo ne dem ho no ene wo so sa fa so ne sa de ni gina so wonyina ho to wonyina ho no ayi ni wachen be ma no no wose na le wose han wan temteme wan san eto no so no so obeka kire me wie no eno anu no be satam na me ma me na ne ho ode na nsem wobi ne nko betini aye bibia wose nkoye ma me enti me ye ne sa to so mienu be ma foforo ti mi say me ma me gro me bra eyi mi hu nyina agogo me benti o mu hu mi sa no ase obi apema asem obi ani gine ho eni ya ma ko me sifo na me chef aspa na me shem 3/4 ya na me hwehwete so ama ko jai eni jai enti
bra on so na me sem obi so me so nipa me show me yom sem obi o so nipa na be ka pe na de ma me yale ya me sa ko hia ne kra o ka se akuya meboa wo mansusu meboa wo wate meboa wo udini kra ya me de dini ya me de pa me sister ya me de nti wo de me waro nti wo de be ma foforo obaboa me ahwe me maame so anwo be ma so obaboa me se me ma na mudi kan wuye no nti obaboa me ahwe maame ene maako se me yi bla ni bonia ya na nyankopon betwa me ka bla ne hweme ono so ko ne da yem kaka kire no ese wa bank manager ya yi na de ntiase bia anim ese ko menim ba bi one nam ampa on ne mem video eneja me tiwa me dwendwene me ho a nti last week Monday ni de ka kitwe bi ga ya dan ka me fed se ma me na me ne tiwo makofa ni frekrasi ese me han dan me kuta janka baako wono so nya 13 years me mpesa akra na da chimbe sei se sia no me hwe me maame me hwe me ba me hwe me ankasa me mu nti ye sa da maame wa we steam ta me tiwo esi dia ko be nyina esi okasa won se okasa nzisi so o maame won ti bi yenye ora ne kra Akoma FM esi na me ba na nko school eya na ebinim se bibi do enti se free one no maame ayi free one no ba yakoje ba me pacho mo fe konfo ye bi maame ne nkomo yakogina ba yakoje ba wonsuo won yankoda se cases we no ne odwan baako snap baako we baako we say double wo ma ye double me nye sa zika ni ntua me pacho mo fa a list no a enti wo se sa ne ma we no nyina no se o de ba ede na be ya ma wo se so de ba wo and I want me yo dai me de ba bibia ebe koso be ma na me nya na obaba wale me no wo se me sa de ne ba wo sisi wakwa yi wa mudi o no mbeji free onu beji free omunsem ansa na wo wiase bibi be kwa koya akwa mensu sese ya maame na musume chiri banenti on firi maame menkwa be me ya babu anso mo sa se na adwuma be ma nso ko ya bi ekosim na msa na wan kan chire mo se me ka chire wo a ho maame ya die ebe dey ntimi nkanti se wakwa ma sofu maame na hudi a ani akoma ta ne show okay not what you are okay enyan miensa o si nyan miensa meboa enyan ne de yin bi kire me wo ba nyedwa ya ne nyan kwa edwan bema odwan bema ayi ne efense ayi asante die yi bi no ayi edwan bema amo mema no eno ya san miensa okay ena snap ensia ena snap 6 okay ayi udebra Facebook live Akoma 87.9 FM YouTube Akoma 879 FM eno ti odwan bi hwede da hoyi mpachai wey Akoma akosan miensa dia that's way mpacho Akoma akosan atia fama ka kire me say o se si mi age na a de medure yi anti no mo de sa na mame no na ka ye ne maami anka se ne giane na so anka bo ne ka chen say if you say wo beji ade a wo de da from ayaka me pacho ti do Facebook live Akoma 87.9 FM wonam na sa woju ho achinye bibi di wiase a bibi wo wiase papa na ebi nto wo na wo hia bi a wo si bibi ni ho na wo toto ayampia enti odwan ye guso e go to Akoma yensa okay enti snap onso Akoma akosan ensia snap Akoma akonsia okay ya be che mo snap no oto mako ensia na odi aka odwan ya wotua beben se odwan wei ezikafo ma no na wamudi kotwa mu preman wo bra wo mu koyensiye bosi ade ahoma so dwan yi kon na di akire ni ade na ya ade kirade
adekyerede na say ya de ko enti se wo ko na ye funura palo a se adwan we na ye funura palo ni nyina wo bi wo pe bi dia kwa ye show e wo wase no ayi ase a wo kunu no de na se e na wo ko na ye funura palo a enu an se ya ma odwan otuadua na je se adwan we ni de ma wo ko we de na ya de a eno ni ayi ase de ni wo kwa ni ama silver ni ama gold basis bi ye boy bi eni tray yi bi ni de ayi adesiedie ni o ma ni de guso na fe wo de ko so na bibia ye kama na drinks ne handkerchief ne towels ne entoma ni na ya ma obi e de aka ho wudi akire wutumi sampa wudi akire na ko ba sa wo ye engagement so de a eni silver ne gold basis tray ne ho ne mai na ya sa de pi wo so we ye na dimu na wo engagement no so dimu na bibia ye kama efo enu nti kwana na ye fi no apalo na kwaje wo ne mani nyina e wo Kumasi Ashtown na kwesi Kwakos house house number ME 118 wo friend na ya sesi ya bejo so e wo 0243 389725 0243 389725 0243 389725 afa baluchi snap ensia fa snap no egusu mamie wei eye snap ensia me pa chonti ehwe mame me susu sa snap wei bi e makoma sen ensia okay ana ye free snap no ani ye kwa akokọ pa cho me akokọ enu no omusi akokọ ben pa cho omusi akokọ bema akokọ bema yensa dio otua Nigeria no tuatua so no ye friend Nigeria etuatua eso apentensa no eno so me yensa pa cho ana enwura etam nwura fita eno so makoma akosan eno so me yensa ene sika botene sen 35 million 3500 Ghana cedis na ubisa wa mo se na we de mo adawro ma mo de hie mebisa mo na sanye ma we nyina na mo de ye den wa misa wo mo me ba hye mebisa atia atia ka kire me se me ma wo beje ade wo mo ho a ye nji sika won fa hwe nto ase ba wo ba no mbusa se wan kasa no maame de da wakoma so no ka se maame ko shebo odwan ba ko snap ba ko mse samre no fi so yi sika na che na sika na che yeah ti du wona kasa tia no nyina no kasa ye ba na ba ye ba nyina o ye ba nyira mbara ba fe no ase ohu mi no na ni agi no wo wuri me so na ni agi stam me ma me kwa mama biem hwe bra Akoma 87.9 me susu sa sorry mama dientia omo ba ya na omo ne mo betwa kwanya na kwa kira mama na wakọ na chi kakra mama nti obetumi aba Facebook and live Akoma 87.9 FM and YouTube Akoma 879 FM na ose nesuati mponie wose no your batten grandma na je say wo hu na utun so bani say kra de nesuati me pache wo nesuati no enie in fact se wo hwe se de lady no esitie na ye wram ni ye hwe ne haw no a o face a no kwasam se ano eden pa mesusu sa obetumi a kire me ba bi a hyensode ne wo no wo de won sa na ba kire me okay ase eho no wo to na memikom kakra eno na aye bosum no ahyensode na bosum na ahyensode no okay nti wa sorry a o kire ye ba bi a hyensode no ewo no na eno no wo mo se eye nti wo de twa ho kakra ma me pese wo mo hwe wa bosio na ye hwe se de wisitie no wonder se obi ehu wa na nani age wo ho na ne wo mu de wachi yin so eniema we nyina akwa wo mu be firi ho amaye pepa cho sa no kai omo we pepa cho omo se me ye sa di we ni ko kire omo de be kwa mimi komfo na ogina me no na wu okay me ba ni ko ya bi eni ko mama na ya bi odafo na ya mi wa hewie mo desu na nyame adawrement bibia ye na de me hunu de abro me so mbisa de din kan se
se obi maame bi nyaba na se oba okonsuo so anasa bosom bi ho se onom no eba we de huhu asem kakra ba na ebu ho na nkofo gi ho achinyi kwan be so na ensuo ana bosom fa so emma wo bi ba because yenim se bema ene wo ba hia bema hu nsuo enanyi san ba ekwan be so na ya bi ubetumi ne yewura huhu mu kakra me don't want to for me now say mama na say o le say you wa ha me bi ba so oba be ba imani bia ko le tonchia ni bia o be say ba say bia na da wona so ma me ba ni bia na me ya duma e bia me da wa say akoko na me da wa say wedan na me da wa say e bia sika na ni pa na ya wona no a ipa na wa no no se bi na wa da wona na me ni se na me obeti ona ma ho me gidi eti se problem bi aba e ma na me papa no ana te so me ebe ka ke no but de ba e wo mi se se ko so me ona dia afra no ma ma na dia obeti na ya te dia afra no obeya dia bi so no e dia se ga no be ba afọ nso ye ke ma na me papa no so de e bi ewu ana papa no Akoma na papa na ni pa so bi sagwa na ma papa no o papa na kasa frim o maame no yare da ho sese a sa eti ma me no so konfo no so ti ati konfo na wu konfo no so wu eti konfo na wo ba o di sa ni ma be breda no enye no kure okay ya ba ko be konfo na bu so na so ma ni mu ai busu mo na so ni mi no ekopie wo ho ta o ba no mo na ni ye ko ne de se bi mo ye se ma na bi ase na de be ba o ba ne akọ ne de ni so mo na onye ne he onko no o mo na de pa ne ma eti problem bi ba ya o ka sa konje no ko to no no onu kwa me se ni ye mu a ko ba ka tonta bi tutu e de mo o onya ma no because ma na na papa ne na wasa ni so mo na wasa ni so mo ta kele eti akọ ne de ka problem bi eno no mo mo no ni ti ni se bi e so ti bi e hujim si ehwe na wo mo nyam wo ye kama se bi na bi so ha akọ ne kama sana na ye obi akọ ahuru ndi be ti bi wa ni ti o kana eko no mo se bi konfo ni bi na be be sana bi ko bi ani na osi onamua na bibi edinachi oko asori bi mo ka kire ne se emema mi ensa bi edinachi eno nso we wawari a na wo makote be ma ne woman ida ewo huhumu edaye mu ana wo ba ma na dwuma sai na wari na gu na eno nso efihene okay eno so ebe ti ga na ba ko se na me ya bi ko sia it is not what is so no ti na ma ti ga me ti na wale it is not what they be are me so so ko na be ya wi ya bi ba na wo fa mi man bi Akoma e ko ti so ma be de mi ma be bre mi it is so no ba ti a ko so no e be ti bi so awale no okay na we so ka ma hwe men susu sa wo si wo ko aye no se de kofo ye bi kan sei na si ye ho sa che ye konfo na kan sa na o ka kire me se wo me kra mi o mu wo mo bo na mitimi wu mienu no na se si ya ne de ebi ma biem ti mi so ebi ma biem aha e ko che se ni petimi wale ni petimi wale ni ba hu hu de o timi wale ne ba sa ati na ibe sinsumo no ni ti sinsumo no ebi ana ni se ne petimi awa ni ebi so onoro omara somo ye ko kun papa ebi ana eti konforo na ebi we na bro se obi ne maka krebi na offense ba no na bo ana na ebi ti ho ito na na wi na bibi afa bibi ani ho ye mo kan na konforo bi de ne krebi ani okay because konforo ba na kra ni wi ebi ana na ma fa se boki tu ebi eti ni ni sa eti so ko konforo na ko na ka na fa ni ma no so di de ba na mo so ba ko mo ni every from depend to the one
Okay. Na me say we so mako sreba na nya bi. Manko ankoda ase. Akra no wanyini so yo oba o sebe mo. Oba be ware a. E wo se woko ba bi a o ma me ko sre no. Ekos ni be ma ko ho ma be ma no ko sre se me be ware mi di hie. Asan watumi aware no ana. Wako di ba no bia. Wako no adamasiya no amene ko yema no tazi disonti no yema no dia o konfirm wa mo ni ani o ho no ni dia e be tiri ko ba dia ko fa mama ayamon because o konfirm no o insane so no ama bo sum no so no ene na dia kura no ene fa na amamre ne ti e sa na amamre ne ti aburo so nana wasi woje enkuko mako emiensa na wodi snap nso ensia wodanya wotua beben pa miensa emiensa ena sika botene 3500 Ghana Akoma o na yemi ebibi abosuma tembo niso no bi ati ona akodi enna na ko tsare o na yemi na kaseti abosuma ma temi pa no wase no ba bia no it can come about about so no come to me na pension so no be na me na ni so so nshele ewe mi e we di say na ni ka na so nje be ya ni man so na sa ni man kan fa so ta je no ni kan je na ko ko na kan fa na ba na we di sa ni man e be so hey ya de nana akachi se abaye yi be kukuru wa maame edi na ko nsuo no so no maame akopa chelse bia de waye bia no wo mo enfa nche no na ne bayi ene ne ho akachi na akachi na ne ko de na de ka be sulu ni oni obi blank ye na ko na de na ka hon problem no enti so mo tinia na ne de ai no pra ne de ni no na me tiri aya fi de na ma me pension so me ko twa na de ma fi wo ka sa me hu se ma susu sa de ne sa sam nanim wa se emwa bi free baby ebeba na o ka sim bi a ye hu dwiri ye akra wase woni wo bi nya asem ya ko woni pakro ne di aba ebebo no o pakro no tu aba no aba ne sign da ne call woni pakro no ankasa eso wo mu bi say no eye na huhum bi bu ho ba ya na so no oba ana wo no yere ti so wo do say be bi no ma se a baba wa awusu no ma wo ta no be na obi agina dio na asofo be na na ti kra no na ti ni na bi wa di aduo no na wetiri ati ti na so ko bia bia awon kra ana no so we bia na ba na di ko tra nke ma ka sami ko bia obi ya mo no o ko so ni bia obi na na so ni bani ko bia obi ta ko enwo so ko bia bi eti bo so bia ya ke kana ni bi ko oba na hoba no ba na bia ene ni na bi ni o si eti bia ọmọ sọmọ ní pension so no go be kan so ba ka wa na ha no o ba la kan ti ni kala ko ba ko fa ni ara no na me na gya ni ni na ti yo se de maame no de wo da ho timu a che se o hia ya na go ma bia na bia ni ka se da ya so onko ko ti ni papa si ana bi si ni le so ada ni hu ni fa ti ni ti ni le bia wo na nko bia ko se ka na ho ni ti ni no so enti na bi ko se enti onko na bi so ko ko ya amamra kama ni o ko se no so ko bi se ko je ni ko na suga ene bia ni we de so le we se na o ke kala o de ni ti ni abo ja ni bia no ni se ni bi na ti na ye kon so na ba na wa cha de mo so kama ni ti na me de so ni de ni na ti ni so obi akọtọ nípa ní ma kọ́ ọ̀kọ̀dé ọmọ obi akọtọ ní ma kọ̀dé àlù bí ìpínlẹ̀ nìfà but ọmọ ọ̀kọ̀nfọ́ ní kọ́ ọ̀dé àbábá wọn ní fọ́sùn tí wọ́n ṣe onígbà mẹ́bọ̀ mẹ́bọ̀ náà ní nǹkọ́
mamre de enkochi yo nana medase na ansa meja wa amwa kro no sabrei obi peba ana wodi awumawuo ya che se na niabre peba dendedi a wonya bia wono so beso okogina ba nana san nipa weyi a wonam kwa so kɔ no futuo bɛn ɛna wode bɛma no ofutuo a bɛde bɛma no yɛti ni fika yɛn obi adron ɛna na adi hɔ no ko bu sumo ha hwɛ takra bi na sɛ bɔ ko sɛ bɛ wo hwɛ wɔn tuma mu a tutu ntokuro wa ko sɛ bɛ 100 million fika mu a ɔbɛyɛ abɛhyɛ de ko kyɛlɛ iti yɛ kwa na yɛ so na wo mu no na yɛ ɛdi ni ko ne sɛ ko ne tini yɛ de bɛ wa so iti o na yɛ na bo so so na ko ti sɛ ba kɛse no ana so bi ko ne sɛ bo so ne bo na ni yɛ fi no no ya ku ko ya wo ko so na so bi akoko bo ne fiti o natural na ko so bi ko ni ku ya wanda wanda obada nka kini mo fu ke ne ti ga mo ni pa no ini ke o ba ne ka ko se bo ti ka ni o be ti o bi ala so ba bi ne ka je nse na ni ya bi cha 10,000 cha 5,000 iye bi da ka bi o be ti ni o ja na na ni ya na pa pa mo fi ayo so be na ba ko ka ni o ti be bia amla mo be duru na ko so ni abusu o ni ya pa so ya ke ku ti ta to ti e nsuo everything obi sika aibebi enkonsa bebi dama tabu semno chafa mama the whole time you have am kokko dey no it be you konsa bi asiri na mi ko na tia frama na brana mi na de obwa o ko bu semno o ka ko ba fa bebi ankonsa no pẹ̀lú na tia na ta na bright so ko ba ya kan papa frama na ko ko bi na tia ko se bi dia wa boka it is all this is the being cancelled. How are you saying follow the council man? And the deeper person. What is your part? We said that. Oh, yeah, Akoma FM. The person is on the video. oh okay yo nana nyame sure say we wo so wa cheche nsemu e de yakofo ye bi e wo aguna asama na konfo ye bi wo enu nti e bi ase obi e na abo udua anampo wo yade awoko hospital yes huwu wonu dure ko hini ba ye nyina no yade no enko pese wo ko hwehwemu me pa che ko konfo ye bi wo be hwe problem bi a wo mu obi mpo na de wo ka na koje waje usika obebu nkotodwe na giye eche wase usika no won fama konfo ye bi bobodia na fema na ye bi sesi a e was 0243 134535 0243 134535 0243 134535 na ne ye bi ebejo so na osan wo ehoma broka ho pa na wahwe wo ha ni nyina no na waboa na nyame enshaw aha eya Akoma 87.9 FM na susu sa antima se sei wo ho aba ho so kakra e pa so afi ya ni je kakra ba mu enije kakra ba mu konfo ye bi se jajaja sa ne ma wei ye mutu no bangalat mitimi ya kambutu ye kambutu to baby ese wa mami hope pa wa mami hope na emu maka ma me de nyankopon kura wa paseda wose akwatafo du ena me sa won wo yade wo koda na se efa wo ho de na ne wo fa na se de di se nya ne kwata se nya me kura paseda yesi fa nya me de ma no ne fa hwan de ma no ne fa kasa de ma kasa nto ma me de se de tie bi agese e bona bomo ne de ne ko no okoye na sede no nya ne ho didim na mom wo de entansa ne ntime bebo because we are innocent enti se de tie bi an konfo ya bi ya do beko ye nim se sede na aka no wo behwe na bibia atoto yie adi asem na woka me dance pa me dana nase se wa hwe wa twene ne hu no wa hwe me no watie masema me kai na men kan ho pa ani mako no bejafo nyina me da mase na pa ne de me ba e de na nya me hu se wusu yi wusu nyina na wusu na me se mami
adai waye wo mu so ayi ase gi sika ne bia na se na minim wo ha eche ya na mbe hu wo ha na me ka so ba me apɛ contract ama because you dey oya de pa se na bribinti ti se wu se nipa ne nam ho hyen no a obi ho a wutwa ne ho ano se wo kwɔcha konfo obi ho a wa pa ne ho wo kwɔcha ne ho konfo but eso se yeni makoma mu nitiri mu nti watwa ne ho wonim se wɔte yi ama ya wusi tune bia wo bi te bia mitiwo pa na obi to bakon se mehwe no ba na nya hokora na mani ne wadwen kora wo mitimi sen na me sen abo won se mimu no na sema peja kakra asema hasan ayere se de me be payo se me be den ni pa ti me hwe me bagal ko bi wo ti na ma edi eni o pie o bagal eti ho na fere me hu bebe ni so a asa bibi efre me hu na egu se ba be tasi be 5 o'clock ahomache me ni dia ji se 12 o'clock na na 12 o'clock sa fere na bibi ayo ke na fere no ma ba edi sa ukra ni Friday ni dia na me hu amane mama ti kosiana e kasa gusuma na ode bo wona etimi dane kwhwe so na ye fita no enna me be fie me hu se fere ma da kakra na ayu kan de ntro me se nyambo e chana mehwe enso ahwe se no so be ti akwa unuamo aka bibia kire woda like unuamo aka bibia kire me na me ko papa no no yi ho no so no ana ono no ka se unuya ba na kwa fa no ti me ko na ti amfama no na e ka se ti me nyan so awutu me chiba no ono awutu me suma awutu ono kwa ware aye ne one day so still ye twa me so me sa ade na twa wo awo na mabi na che se sunsanso ni bi credit na ko wo mu maka no so enti me kwa so wo ma me bo ye hima na o ma me beje wo abokunya kra wo ha no tekunya ba kunya kete bi me to kra so to no kra nkoso otubu odi chankonya no waye wasa mane de ayi aduro so wasa enti fame asa me bia di so ompa ebo so nye ayi roman pie Akoma FM sami kwa ta na okan no awe bese no apro ka busa na na ko bo ati amfo pebese oba o she tuntum no aka mi aso tuntum ti say be for be ma so sini so a o mantam danta na sa fa na hem o ye den so for be ma so hu ne fa be ma so a September no e be ma ba fa be ma so a o mantam ne be ma japade ne na yi no o chichire o so oba so de wontimi mpa no ho to oba aboko to oba ka chem se me free yi fi se oba so ami ma me de ya to no ne onu anepe nti ho na hu se ya le no e free ho na ba ye ha eya samo fido quick loans na make afu wonu dia ma wo eye fido quick loans dia me pacha wo yo dwade ni mu amoye bodwa adwuma no mo fuma ni enche fido quick loans so na chese monje bosia ne bi fido no be download the app no wo Google Play Store within 15 minutes on sa ebeka wo bosia wo din ka je 200 Ghana cedis na ekwa ni mo no tumi nya 2500 Ghana cedis na chese wo tumi e de kokofa Fetus bamboo toilet roll na watonton wo betumi so bia akofa SP citrus punch drink na eno so watonton wa ni na ebema wudwa ema wo mbo kasa ba ya fido wo mo sika no wo betumi atwatwa ne ntente mutua na wonya bebre wo de ma mobile money wallet ne active na ene se wo Ghana card asa dial star 711 star 55 hash star 711 star 55 hash na ma won sa enka fido quick loans ne ebi fakopa wo kwa na de akofa wodi akotu SP citrus point drink ne bi wo benya bebre pack no na won so watumi akoton san sesese no sa punch drink we se ne dwa abapa e de fafa we bi anim eye natural drink and ye dia ba we ye wo finwa no engagement or birthday party no program na wo be ye no e wasa wo serve wo no drink ya e be mo mapom de nye kofie ko wo drink bia e na ade kwa mo ma bia ko nya si kire yade sa so na wo ma no wo kro so won be hia SP citrus point drink na
one mo so wo mo enkonya yade bia enu nti kotu beton emo se kotu enterprise edum pizza man press royal ventures edum na Sachi trading enterprise Abinchi VIP parking yard on a Pedro Frabo ventures one mo so wa Hinsai estate ofre 0249 017302 0249 017302 on sabeka bi sa pepe so e na utimi di kotu fetus bamboo toilet roll no eno ye pempuro de ye toilet roll no e wo ye ni ankasa ye mayimu Ghana enkran ena wonu butuo ena wo mo ye toilet roll no ye brown akono efe emu odu ye moto sa akrafo froto wo de fasafa ho atwitwitwi bi anim eno nti wo do ye ho adwuma wo hwe ya wo be pese nyame kra be ma running stomach esa so pese wo kwa jana so tentem esa fetus bamboo toilet roll Pastor Julius so should be na ya no kra winya fetus to ya na pese winya running stomach kra na say aha na wo kọ na say wu territory ni bo ha enye odo won sa ya na sa ko ti ade obi di a onka fra obi kra den dodo wa ya na ma uturu na yo koro di na fetus di a enye ba na kra enye ba ma ni afa bo kwa obi wa na so won to me kra ni ye school. School mother. Enti who say na what you mean say what dey drink and na for you mususu to me because any offices no afie mu nyina na ubehuru wa mo ye fetus bamboo toilet roll no e wo block B6128 ata inqa Kwashi LP North Industrial Area Fayen and Crime 030 222 4843 030 222 4843 and now 0550 000 990 0550 000 990 to be town na Jana was so Pastor Julius Akoma na Nekri Akoma Evangelist Akoma Mr. and Mrs. Amponsa mu US Mr. and Mrs. Amponsa mu US nyame onkoshwana onshira papa amen Pastor Julius bibi wo wiase asem wo ho ma akoma mu nsam so de anu na wo bewu na ma yenga aye hinkasem ye bi so semadi chira mu nsam papa asem a wo tia wo tia konya so wontimi nsira na some of you are besua de wa because higher educational center wo nya de sua obo ya some of you are ya ga de say be ya ga de say mo mu ye adwuma ya chira de o de ase ya che tiefo o mo chiso ma asem we na abeto na ya de sua pa o se ka wotena ase na ka so wutu nkrofofo se mo obi an ko gina twan awurade amini ade be ka se mo so munya dem kakan abramo se asem ya mai na ma we abaya no nko o do pa yimi funa sana se ye ma fa ye crime I'll tell you mama yes mama omumra yes musuka na mra omumra na ye na ye bi abaruma na ye bo no be kasa so pere prophet senti ono no o ye ru po amaye kama kama bi prophetess Mary enti bomari na omuwa because kuma say askwa ye ne mo no na di hwe no enti wo de se de wo haw no esitie bia problem bia wo mu bia wo de fabra ye ji asem a ye ka wie ye wa bo ase ne ya solve dia ma ya ne pre ya ho ye be solve wa asem no ade amount we ti ko na na fa asem no ebra wo de bra ye wo asokwa ye no mo no na di hwe ni ye ha ye fie na efe ya to ho task kama ye wisika wo de bo wuram wo de so ba akoma mu nsem office ye nyina ye wo ho wo ba ya ye be hwew ni ya pa wo asem no pomasi bread amount ye hwe anim ye de number ne betu dia ma nti nipa bebre na enam sanyu manim na enu na du baby ahụ so obi ya de boni a na nyusuma ne mawo senka wa kwa na nsunsu aso ne beba oso ama aya na tatara nkan ha adwen ba wo ma
akole me sure say ono oni mu ho he oni mu ho he Akoma efe but on say akanfo amamwe mu sa ni ma say on say sa bako no say e ba sa na o ma ye furious kakra nti say o pe ba bi ade adenko ja say bia e ba enko especially bia owo na akonya wu ama say bia onyense ya no apon e ba sa odu ba bi no mani bo mo so mo pe ba bi ade adenko kujana ma te say ye ka no ye ka tete man kwa abosun so ma onko because sabre na wo pe ba wunya no dia afutu bi ho betie afutu bi ho betie entima nka dia sese nka ho ye na say wontie futu na do be ko bosun so no enka bo modi say amamre bi o bi ama wo ba ye yes na wo say ye yimi penti atoda ye mro ye timi she bokura ni e fisi a shebo ebi na ko fa se mu ya ba yo bi a hwese ma amene se wonim pa se bi se ko ebi kura nka na Satan no dia na nka ode be da ase dia eya ko benya dia no ode be da ase di wonya nka be ma semete se abeto ne be ko benya but because of a refili bia ye fa nyoma normal no ye fa say ya de check pa ma sa magic ni sa ya kan se nyankoma de ma aya adwuma o na omutwa akoko na prayer se amfa ani ade ma ni na ya adwuma ti ya say we asu we na opa we su nyame ma su nyame yi ma o su nyame yi a no apa baby o ti be sana ni bia me kan makase ni na o we ye di se nyame bibori ti be kokko bi antima mesre yenya nana ye bi o so be ya ma na me konfo na second konfo na medin ho ya kakra papa o papa ko ba ye ba komko na wo ba ya wo be di ade no na wo de wo be di nantwe da o ja o tia be be so ha mi ensamu ade bi na wo gini wiase de nana ti se adefo we na babe etumi akwa na ababan ko ya kaketwa asem keto o ja wo ja na babe ko what does it mean mo hene mo hene ya eno hene ko we di bra yenya yensusu miano yenya yensusu miano ya bibi fo ko ti ba bi e di ayin asa se mba no bia ba obi na kunya na se no wo ba na ye se o ku fa na grant se mba ade na na ho je o jana ma chana na na ya poncha chana o ke te ko pe bi no na fa po no ya ko ma yanka fo ko bi ado na ko fa mi ensem mu na ade bi na ho je na ma di na ho ya papa yenya sa yenya sa nana ma tin kunya so kwada nana ye bia no sa ya chapa ma onyi ye ka problem say oh no also problem bi nso wa dia kwa nana ye bi ntimi anya ho djuma ana mo yesa ana la bi fo mo yesa nana fa de bon nche no an kunya no kwa nyi ho djuma oh nya do ke chero ona na ye fani pan fa sa kwa no so no ku na ye o da na it is wo so wo problem a wo de be ba akoma 87.9 akoma mu nsam djumadi so ukuno bema bia wodu sika abua no a ene wo se onya ne class wo ba bia wodu sika abua no a ene wo se onya ne class university from there na ya go to me university we say ku we was me onya ne class ko ba o ti ko suya na jo ba 10 ko 11:30 na o ya was na bajao so sister ankongo kunu fa na bra ha ne yan ka ba bi do ba ko mu obi na bema bi nso wadi wawu ni nyina wo de ba sofu bi malam bi hwan said ye tie bia no fabra na o ba na o fom kwani anu afre producer e was 020 39 33 582 020 39 33 582 po en obi abonwa na wonam ye de se tretre wo so wodi ebra ye be hwehwem ye ju obi a yo akwa Marco onyankopon se nani nje kwasia boshe kwasia ne boshe ho enti ene adesuya a me mesuya ne ne se a meso mede ma yehwefo ne yetiefo ne se wo kwashi wo bibbo wo se ne bo ye no wo koyi wani ba bia wo koye no wanko biem wo sa ko ba bi foforo no akotena ba bi foforo ewradie wo so wo free sofo ba ko bi ho ana wo bo mpa ye ma wo ana wo bo awo eye dan na wo ko ne ho na dia wo ye ma wo no e bi kro wo de ne yem to ho wo fa wo ye ma nto ho wo no na bo wo mpa ye wo to wo fo wo cheche wo ye o ye dan bo ku ni fa
wi ya woda no wa so fa nkwase asem kɔ no ho na wa tutu tom na wa kɔ ba bi foforo na wa kɔ akɔtena wo bo wa na wo him wo ho me patro wanka wo bufu wo ye ni party se wo no emu wo de ye yi hu masem kora afiri wa ya fomre ni pa afam wo na wa ye bibia ma wo bie na sese wo bo udin awo ba bie sese wo bo udin na wa mo udin wo ho me patro wo bufu ayo wo ya enti wo kwa ka bia aye ye ho se ye bo hyele de wotumi se ni nya bo no wayi nani memfa ho e de obeka bia wonka ne besi bia ensi de beba bia emma enti nipa no di ya wo sa woni mu a me pa che wo ehun sunsu aso emma wo so enti bible na se ye nja ne ye nano ma ye bone enne ye ne yesu o mu mu ye no enti wo de wo ye no me pa che wo ma wo ho wo abusuya wo ho wo ba ye no de mani bia ba wi ase enti ya beko wo so enti enne ye nyine se ye yi wo bia dia ye wu se wo twa wo yonko sekan okay ene eya na wo so fa wo nsa to ho na wo so fo twa wo dia hu bi na se ye wo ya dia hu ne se sa na ye de ye wi ase etie ade we e di nipa bebre nya efri boni e wo nipa adwene mu mo ma ye nsesa ne ba bia wo kokoje iba no koda na se asori ho na wo kɔhye bonu a ene ma ye ye ma wo no kokoda nipa kora ase ba bia wo kɔ ye na wo kɔje buku ne pe wo ho na ma wo bie no a ene ma ye ye no koda na se na wo anke ba ya wo ya me de mefutu a me de mani penye na mi sure 3p garlic mesha eya masanja tumo edropa natural one enunti ye de garlic ene wo na ye ya fa bibia afremu biem esuo kra ya nhwe biagum ene ya fa so ensija so e wo ne garlic ene ye de 3p garlic mesha ene ye de ehwiagu etoam kama na adanse free 3p ho eba no onua edoso ebia no wafu ayekase dodo slide no doso ni pedua ni mo wodwo so ntentem ne titiri wanajo waye kase dodo usuga ne wo so pressure ne wo so e wodi abomodia ne num 3p garlic mixture e bisti immune system no 3p garlic mixture 3p asthma 3p garlic mixture daniel ba mr kwalena apedan eni angelos ubenya bi eho piwak natural number ni fe ko 3p garlic mixture ni bi nanom na ubedia dance yamoroso obeye honwa 0248 928824 0248 928824 evangelist Mame, enche tie for ni ahwefo. Kanka eja konti supermarket sabre obi atumbu kanche. Na me enhyiram. Ma wiei asemi ehu. Papa. Na yensem a atum krofo a wo munya no pomasibre. Na lekla kotu bible no. Ye nanom ni ye janom ye bone. Wo munni ho sese. But na yen chirimai ene ye soaso. Esusaso. Akoma. Ebi na atu yenu abe. Me kasa kire abatan a edura ho kire biremu a wo mu nenam edi won tiri pempem ye kra faako abatan bebre ni twen akoma wa kɔ ne sɔfo se ma me twen nya mo tire urade bɛyɛ nye sɔfo urade bɛyɛ mate wo dan ho na me nadafo ba ko ba ye Kia ahadie se sia na ma da su koye se sia wo koye obenya batu na so e de sie de sia na wuo wo ti fa kwa na to ade so ya ka no poto ele se wo na wo da wo yo wona abata ye be sra mu sia wo tia mo ababa kama se she wo de how went to say Chatua no fo baba bi pedia to ne height baba bi on ba to ye no Ismail so pedia to na yi so de tia to so nam say abrant ye show wo mi baba bi oboko wi ya baba no egu aware kase o kan be sine wo hu be bi nta kwore na e basa na ne ye mana ko gina bi a na afa ye ni ho no ne nkoda na ehunu ama ne ye be sra batai ya mo fa sa ate bia ni batai bi sa wa ya ni dwakora wodi do de be sha se ma me na wuko akwala no so ni akwala na be take over is akwala na ebre e ka wo bo ne ma me so an kan chenze se no di she dwana se efie bebre wo kotere ma sa na bo ehunhwi musika nyina ma shinshim sa fie wura no kan cho do di sha se koso ye be sramo mamo nye na susanso bone emma ye nkiri maso ababa wo pese ka che ne se woni bonsam wa pama
yesu ne timi twam awurade bɛgye no ɔfa kwan bebree so na gye awurade bɛgye no wɔka na koma nto no yam ɔnyɛ sɛ ɔbɛnya kuna ware ɔbɛwo nkɔla ne bi aka ho na brabo ne bɛkɔ ye mete sɛ wɔka sɛ wɔse ka dure mu kɔ ma ne ma ne no so dabi ɛyɛ bonsam wa wo na saa te bia no mu bia yɛ hyɛ wo nkura menku ho ɛnyɛ ho bɔne ɛnkɔ ho bɔne menya ho bɔne nyame nkrɔfo wɔ yɛbɛtumi ahwɛ ama wo ho atɔ menya me anim nyama dadi amen nana yɛ ma oma mechese mpanifo na ka ni nyina akra ma first of all yenda nana ye biase nyame nhwa ne bebra koma pa o wa mre bia ye beba ne nche no ye me na yetiti a oje e feels nyame nhwa no mama na medun ade bi ho em say e wo say ye start na ebusa ye maame ne ye papa mo nsem bebre because on say tete no me won say na ye ade a e wo ye say e bia sika ni fie ye say maame mfa awon kwaji sika e bia awon ni fie maame mfa sika kwaji awon e tun say fie bi wo ha abekom no omo ba na no anu obi on say awon kwa ba sika wo ho omo nya wo awon ye gubro abo bi on say aware nso ne meje em say tete no na ya ade a e wo mama mesre de adri de ye nim say na nan nya besomu die ebeye mesre say mamefo na makobie no bonsam onfa de enche saa wo bonsam onfa de enche wo kwaje afefefe na ya na me hu ne say ye kwa ya na ahobrase aye de kono ye nsa enya kawie ni gie musuo say ya na ye de yo say so bonsam na make sure say na wo de kodi agoro ha wo no pulo say na wo no enti episode o sheda bo wa refi say de be o re fi afi o nkai fi say ade na o de ko enu sa ka wi enti mi refi minim em say ade a ewo mesre mama na ye bia nya so mi de minim say nyame betimi aye ne ho beto no na maame no so minim say de adu 70 years and over there menye sure say ahode no kra betimi aba say de na onemra ne maba wa brem net ye na so say ye betimi amanakọ na yakosire kakra na se maame no ho betimi kra hihan ne kakra ma baba we so etimi aye adwuma de ahwe wo ma mi gidi se ebeye nyame nka ye ho nyame nka baba na me hu in fact na ho ye mefe pa ne kala ene fo no kra no ne nyame be ma ne so ne be ma ye bibia free ho a nyame insha papa na naire what ya bedwafo nka second story enche na ye de etoa so e de amamos anemom ene say dia open yi say he ya tutu cement mu ya tutu ayo rose mu anwia mu bibia mu ya tutum enuti jai say wunyu obi say na woton ni fie say ya boso kama 2-story buildings anas so woton di onua no tutumika no akwa penny say ya na say wo di ato enuti we de mi amema bi woton ni fie ni wo approach be bia wo bia say asase no wato fence wall na wo gate na sia no store room na wani mu ye ni bibia aka finishing touches bia obeye ewo ho ewo Paraku estate nya kura se o bia DCOP Kofi Buache ni fie no won area mu a na edan fefefe esie nti se bia wo bia no wani gi ho a obetumi afremi nua be ma ba ko 055 566 8148 055 566 8148 055 566 8148 055 566 8148 ofra na woni no edi ho enkomo se etie bia no ne bo no ofom inim so betimi ato ubetumi ese bia cement no papa ese die je isi dollar ni tumiri kana so nyame be hwe na dollar tumiri kana nyame so die tumiri kana sa pepe okay doctor yo Marco mama mo Henry doctor de bia mehu na che say awon fe no na increase okay doc awia de boko na na so ye ba bisua de ene wo wura sunsun mu so na ya bi so so mu na doctor go fan ban de ye de be ye hunam madwuma ye de ne science to so atiase eti no madwuma ne ye ba be ye eti fie wo nua
and you are the share be suano menstrual disorders ye baba ye science say the be ya wo so nya ba ne bia wo kwa kope bi okay ye fa number ni ntodwa na ye hye nkomo na se okay 0244 59 65 32 0244 59 65 32 yo Dr. Grofa Trase na de ye ka chewa ne se science media yinim se nyankopon wan fa ba an kame oba bia na so wan hwe ya o menses nti awo betimi abo efise nyankopon bo no ana oba oba no wodi ni nkosu agya ne kwan abasase so wodi nkosu 1 million agya kwan mo abasase so na 1 million ansa na obesate se wo bu nsa no na aka 300,000 emu 700 no ahye egusu a ehiko 300,000 no emu 300 ana 400 na wodi be your menses emu su bi na wodi be nya awo pato so atase enti also hwesa menses ni ye se de be ya onlusu emu bia because an kosu ye isa awo ebebe enti ye hwe ye menses ye na nyankopon bo oba so wa ma hormones to ko be friend estrogen and progesterone se de be ya babua mu atunkusua na ma wawo akoye na wa hwe ye ne sa hormones yi kofoma e di problem bebro se de ka no menstrual disorders ya de e ha ba bebre yi ema ebibie si wa emu sia e wo menstrual challenges the sa mensi wa hwe menses ya di problem bebre bebro de bi kan wo ba no wa hwe menses ya awo de awo bebro tiyan hwe menses ye wa hwe menses ya fibroid bitimi abeto yem e ya de e ye ha gbe ye wa hwe ya e de ya bebro menstrual pains wa hwe ya be transfer de ama baba na no kura be ya anane de be ya che wo de wa hwe ya ubanyum na asai miscarriages e beba wa hwe ya low libido watinka bitimi atiako endam o menses wa hwe ni yenti iti mebia ni yemfa gofa na gedo no emwa se de be ya yenkosua na ehye no bibia ebe fine the number no na yento akomo nso go fine doctor number ni friend is here 0244 59 65 32 0244 59 65 32 message no babia woni de obu ha onyum mienu obu ha onyum miensa entitie na de bebemshi mu a yewie ya tumi kakope go from the drone on second week ansa no afre doctor busano question bia wo ho ene adron e short to wa hwe busa question e week na abekọ no adron eni dwaso pe number no se de kan ni wie a no afa tv for de mu hu edaso fa number no ni wie a wa fre no busa question okay obi wo ho nya ne mensa mako obo ne nsa no saa baba ne nsa no yare yeyi to no go from ajedo na eboa ma bibia be kama yes obi wo so a mensa na ebape aduane edi aduane ntimi ne di misrawo obe ya isa tofin kwa no bedidi onu go from ajedo na bibia be fine obi wo so akada wotwe nim ama ne mensa na ba no bone nsa no efise omega na eba no ayetika yesa wo no ntiri na efam no so ntiri na nre ana ayedi nti saa ewo no ebefam no edi hawo no bebo no wo fam ajedo no na omega mu nsa no enye sensuo omega na eba o se yekọ kama nsuo na abesene ko na ayetika edi problem ene bebro okay obi ha mfie du mu nya ne menses obi ha mfie du mu nya ne menses go from ajedo no na menses no a ema no edi yare ene ebro onu go from ajedo no bia be fine ma ko obi de ne ba na wotwe no ene baba ko na etwa yogu ana asamba na etwa yogu ana asamba wan hwe ya edi how kese ne bebro ti yemu go from ajedo no ma ko obi ho a ne de eba ko ba ko pedi wo busumi ni nyina eso ko ba ko pe to kapad no won tobi so go find catch your chen won to pada o bo sika no de akoye operation na go find the bro so de bia be fine ma ko bi ba ni de ne ba won timintina na otwini nyina wo hu no o hyedem o fefe ne ho ni na kokko mo po mesro yi tem pro no go find the bro so de bia be fine obi ho so de emba ne baso entwa bosu ni ntwa
busu ni no try obi wa iso de hospital kwa san de akọ ni panie so we ni go from agedro no se de be bibia be fine unless how the bebre Marco ye friend bi anidani na wa wodi no ho ate to we message na sign ko chi pato so ate se e ko butubs no etu ko so ya na akoto na asai woni be mada spam ko to mpe na asai etu we ahwe ya awo ade awo onyebi e bi so ye painful menstruation ye yipa ya cha awo nso onyebi da bi wa na sa wo sai ya wo kwa chen obi awo that is all na otwe bia no wo experience afense awo pain enya de papa ye no go from agedon se de be bibia be fine ma ko da bia ba wo tu enu ma no fu obi wo ha wo su contraceptives me sro ko doctor no nche de nu mojafa ana de no befa wan hwe ya de wo danfo en wo ko nu de wo be wie no medicine emma awo be bo yan wo from agedon se de be bibia be kama the number no ni nche bi obenye do ni bi ato okay grow fine 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Maa Akos grow fine ye nyuma bebre to we na so ni so brewa e mu jame yawe grow fine agedro no we ye adwuma wa wiaso we ye adwuma wo jaho a me share no grow fine agedro no na yawe ambo wa kuma bo peripere o ha na o ma show misra o muja no so ate wo fa magedoro ahode no bi wo mo efe ne mo go bi nse ko fam wo fa magedoro ne san hye ne ma ne bibia enye fine wo nsanu na yo tititi wo ni padua ne kasa kire srade tam ewa green wo anhwe ya pressure ni stroke e bi hia okwan ne wo fa magedoro ne bibia enye kama obi wo daga ni abakasi abono ne honam nyina ye de ya ne wo fa magedoro ne bibia enye fine Maa Akos dua ni mo bintimi nda so no go from agedro no wa anko all night wo so disco wa anko bi wa sleep die ti na dua na dua wintimi nda empanyifo friend anaduma na sem no go from agedro no se de be ya enna no ebeba ebeja wo wa dwem ko fam wo no ma be busi na apo no bia e fine immunity Maa Akos ade do e friend atenka de pa feeling ede so no go from agedro no atenka ebeba obi a voice note next week e ba bo so no go fine na fe atenkano ni kuko no ma ekra na no frefrem yemi wo fam agedro no the number no na me na so 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ba ko ba bia santi be ni hado be nya go fam bi ato na nyame adom enkranfo o kanshi na obu ride go fam be o ko kana efese tina ko ho be go fine o kan shi bradlin kinsok bobobi na na boachi be maobi hello so be go fine ho enje heba obenye bi repass obenye bi asama fo nyina ko Equus pharmacy nye na ho okwa obenye bi ka so for dependable na tribe of Judah obenye go fine agedro no na tema obenye bi na na boachi ato enne nyame adum okuhu a ku adosam obenye go fine agedro bi ato efense oboachi fo nyina ko smart heba supreme so obenye bi ato asimo odafo nyina ko tuma si drugstore obenye bi agrosport dro obenye bi oda kwano ko fo bi afo nyina ko Gabson pharmacy Gabson obenye bi ato Marco emergency obi frey ni tro bobi obenye ato enano Friday no kan ketwa bia grow fine gumo omi na mama mu haba bia na egu kan yisu station hono na enya sem ketwa ba ko yeshe bishafo go fine na men to ba ko to mienu very good edoni e ba hu modi bia eye no ba nam se amafo adia tu very good enkrofo gusu ni ti ene Akos fo agi eduro to fo agi Nigeria fo agi enti se okokosiwa okoni siwa no da nyame ase enum ensia no ato akosiwa no ayi kakra 0244 59 65 32 0244 59 65 32 yes wo ba hwo mesisi ye no anhwe ya awo betimi abo ofisi nyankopon wanfa awo ankame oba bia nyame ko bibia ho dasene ye besan ahia nyame ensha papa Dr. Grofine nyame ensha daseme menim sese de tie bia no ye besan ahia 0244 59 65
32 mama de wo tiri kwa chen Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no eno a enamaso eguso amutie no yenya ahoho bi ewa hase eno nti yema wo mo akwaba na yemisa wo mo nantese na yehwe oba ma memo ahansa wona dinkan Pacho me de Vera Amuzumensa. Okay, Vera Amuzumensa. Mira, memo hewe. Yeah, mami. Beme na napom. Nyamiado. Udin. Within the Sofo Ajiman. Sofo Ajiman ewo asori ben. African Methodist Episcopal Church, AME Church. Sofo nyamfo na brewa. We can in terms of one minti mo. But AME Church. AME Church. AME. AME. Yeah. AME. And AMA. AME. AME. Yeah. Okay, AME Church. Okay, mommy. Now what's where we din? Pacho family of Mami Ajiman. Sofo Mami Ajiman. I just waka sofo Mami dey na just who rani ayo. Nyame nhyiramo. Yeda mo ase awia isema ba besra yen. Na awia yi mimisa. Yo. Maa Akos awia die boko ya tese bosumi mu nyina no Akoma FM nufuo mu kokram yare ho campaign ni ade bebre na yenuano mai ye from young adult missionaries. Okay. And ni teachie mu na no be from Episcopal ladies. Okay. Na kwesi dey twem ya na omo create awareness for this breast cancer awareness no. Ninti kwesi dey omo to nsa frɛ community no ya sori ankasa ye branch no ewo Ahinsan Estate. Okay. Ti ye frɛ Episcopal Worship Center for a yenya indi. Okay. Nti ofre community ni nyina mama bai mama fon de dodo na bai maba wa no eni mema nyina omdo mu hu nyina bai na omo examine wo mo eye bibia mo for free. Okay. And then when you no for no breast cancer no. Okay, so October breast cancer awareness month. Yeah. To mo wie no no me say omeke kan mo say ase kakra na kakra bi ombenya bia no omo so ebenya sa akoma no no mo de aba abeboa ama wona almost wanya sa akokram yare no bi no kakra bi ombenya bia no mbetimi e de aso mo mutumi e de ahwe won. Okay. Enti omo wie ye no omo nto mani ahwe ba bia se akoma omo te se mama ko se boda wo bi sa enti ombe mo modin no mo de aba na yaba be yesa donation no e de ama wona bibi sa no ato won na won soso no wetimi de ahwe mo kakra enti e ba ya mama ye nante se ya no nyame ensha papa yadamase yadamase papa misen sorry no doso na yare no so de aba doso pa first ni antibi na so se yati eguso da ye bo ho dawro na yenso yade kire emema kra etimi nya bi enye manko but ase ema de no na eya na ebeye so serious wa ke ya na edenetu na nanom nsie do enu nti yadamase yebeka se nyame no amosom no onhyiramo ene suade hunu pa mwanya ensori doso bade makomako na se bibi se isi a yetai enya moa edi free wo mo ho eni to ba pa nyame nhyirawo eni adwumaden a mo ye edeboa o my Ghana baba sofo nyame onhyirawo because me kai say obi ba ha ekura pipa tenten na wode ban na ebisa asem a me na pipa edi na wo mu kenkan kire ye ne ebia na ba me ya wodo na wo kenkan ya ni na ne se ne sofo se omra Maa Akos na badwafo na ne ba yare ne amu ano ti me bisa ne se na papa sofo die enti na osebra ose sofo so won to tight won tua tight ma no na se kusa ko na ko bisa papa sofo se wati so tua tight ma ne na wo bi kwa sorry na nso duru se wahia moa no wanya bi sede edura bonten no yese bebo dan frifie ti sede mo ayama na pia bonten aso nkrofo so no yenim se san so na wo mo wo AME asori ne mo so enya emoa edi free mo ho onyame onhyiramo yadamase ye ni de beka nso de kan se nyame Akoma FM but mami misa asem ba ko why Akoma mu nsem Mama, pacho ne de meda ne de ama no omo ne din bi se why Akoma mu nsem mama me hwe mo pa
na mekai say lady na oba last no sene na musika no oba na nka mo mpese mbeye because nipa bebre ho a kire o mo nanso oyi kire mo no sene amoye mema nyina I was watching it na eye obi ahomte na munya Akoma eboaye presiding elder so Dr. YD Fuku ohwe enti ye de kotu ni no dumedi ni ba ya say ladies ye beye no ye de proposal na koy no so ampopunity enti ne ye hwe se ne Akoma mu nsem musibua nkofo because me kai say ba ko so ba ye moto artificial breast so man no na ye hwe dumedi na mudie na wo say ye so ye de beta amode no to enti na ma ye chusi Akoma mu nsem nyame ensha papa so for ma me mikrobi ni man kan bi me mfa dia kan to so e dia so na won so kan kakra mekane say ye bode hro say amount for community ne church members ni nyina ambra ne yenye no na ye de fi sen ka ye nya ba akokra na so mo de se yo bai na utie ma yenye bia omanya abani bi wo ma omo pese omo ye feda ayi na se mfa so de aba enti me ka se baby a wo beti se ye bode hro se koye breast ayi bia no ment na fi kono koye se ba se tue ska krampa tue ska na fa ye se be ya ye be hu ni ntem na ya so ano ntem because nurse ni ba ko asema na wo ka se panie bi omo wo kromo no twice in a month ba ko ye 100 million 100 million no health insurance for mu 30 million eya me a me wu ntem meeting enti se uti se ye bo hu de wo entampa na amani 100 million de na waba be unim de rade de adua wo ti wuti a empuputi ba bia I say month ye enko end omo da ho ye uko hospital asade ade this month eye free nti wuti fie ye den nti ko mema ne manyina ne ye hu ni ntem a ne yetimi aso ano ntem kakra meka nyame enshamo papa na mo futuo ene mo moa ya mode abeboa ye papa sofo ye beko ne mom ye hiampa ye bo obi ma ye nyansa ya sorry bato ye mompa ye le wase ade nyina so tumfo wona modum so ede sa dwumadie ede abasantimam se de be ya Ewrade omma ebete na won so wanyamfa so ede free won so e bompa ye di mami eni naboafo nyina hye won sa koso anafo ahode ne otumi ne so won mu se wonya wa hoden a Ewrade abribia obabegina hanomo na oba be ye niema ebetimi de emfaso ama ewiase ene Ghana ma nyina e bompa ye di edwumadie nyina hye won sa dwumakuo nyina hye won sa free enkran ebesi kumase ha eduo nyina hye won sa koso amu ahode nye kese ma won na bo ho ban free watamfo hye ebia mu na onyame wadom no enkoso nye kese Ewrade ye nyamfaso kese bebre won so enu nti ye bompa ye se ma won kwatenten said ye be ya Ewrade yen so betimi akoso enyamfaso de no efiri won yeda wase esu ani munyam ye na Ewrade Yesu Kristo de mu amen papa na mo branch ne wa hene ye be ba besram dako eni omunyina mo wo ani apio ye branch ewo Ahensan Estate New Bank of Ghana no masi no e hono ma ne branch no Episcopal Worship Center uduru hono ma tese abofra kra no ebechiro munyuma penti ye dru ho a abofra kra bechire asore bi esi ba bi a che obisa yi hu nti ya be ba besram nyame enhyamo papa enso bopani a ye frɛ no Reverend Dr. YD Fuku se me mfa ninchia emfa mamu me chese di no kra de ma twora de ato de mu aden pa me refi kra na ya so mpa ye kra mu de mu aden so ye professor ana ye nyama ne professor ka me na me de bono ka be bono professor ka ne de Reverend YD Fuku papa onyame onkosoa na onhyiraw na oma ne nwosra enoso ewoso ama pacho ne yerenso Elizabeth Fuku ono that ladies now okay malizi onyame ensha papa kosoa ne yesofo mame ema yenyina nyame ensha mo ebejimo number emrese mo no ye ne mo bedi nkobo nyame ensha mo papa happy belated birthday enko ema JB yankasam JB Akoma FM happy belated birthday enko enfama JB and a happy birthday enko ma Abigail wo enkran we ye cherished listener pa die hard fans no wo ka ho bi JB nyame onhyiraw onkoso na ondomo na oma wanim enye nyamosa ena fe abi nyame nhyira ye twa ye ho aba ye be the second story ebetramoso
na fa bi twi betin suma me the wood ointment yi kama papa the wood ointment Chia no na ye bia na ye wo ya ebedu from Nkuya African Health Legendary Ointment of the Year 2018 award winner asem ye ekuyafo a wakọ fuoma ba no wabre afrafo a wakọ epo aba ai o ma me abehebo esese o ma ye fundie ma ne bani gina won su na ba to na so a o bebere odwan ene ensa ene tamfufu ye nyila ene akokọ na sa tam na ye wanwan okoji ni ni esi ebi kapre se kapre se puani ediani se puani chire me anam se ta anam se si ara on so yare dade no onu ni na mo de ma ba ku owu ese ebusu mi papa ebusu no papa ni wa yemfa be ma ba nyi bibia ti se me ma no so ye pepeni ti se onu mo ana ti ye ese onu so na da fumi ti se ona ye ne dey no conference ai wona na me atiam fama na kasa ya me na me pa no yo hima na ma mbesere wo ene ade ma o ma me ni bo hyeso enti se no me da hwa ase bibi ni na me ye ni pa kase pa uhume me topa ne me ntu ahu se me yo ba pa afon nti bi na me bo afon si da bi to bo asekeme me bisa se wo kasa wo ye ni pa kase se ye hwe wo to no wa nantu a me bisa se de wudi ti we no afon na se pa biswati na wa me ye no mi twati pa ye ba mo hwe de swati ye no ene na asunte ye ne de ne chenkuro yi me twen ne yam me suna isi makoye ma no bapen ma me call 70 ni makoye bapen ni nia na odi mechi a no di hwe abusone bi ni e ba kuma se twi ni na brai na mechi ba ne de nka wonsam ye kakra woni gi sele pa de won ho agi se me tu obi ani mansa o mfiri ma me no na msa ma me enti ase ti bi sa ko so ma no so ma se ko bu sa o ma me ye asida no wan franco eno me konfo ne kan ya yire ya acha no me si me date wonu ankasa kan me date kire me ebehwe me wo yin card ne no pre why na sisi kan ye wa from man check date ya de wo me date ya wo mi ama me de me ba ho mo bo mo su meti kwa yi anka no kotwa no wo metu wo mo de aduro ne share ho kuya be ni ye twa ne de a kire enti ama no mo ye no aduro mo yi ka tiafo man ka kire me se tiafo man ye me nanamo omosumafo a onsumosuma wo se me pa me tuo so bedi bone dia ono no ebe je bone no ati de amawa enti ono no ye me kura bia se omu ne di machi omu ye nipa 3 na papa na ogina me no ono so kan wa mu ye 4 so obi o wa ni bia hunia me kwa omu se nipa 3 di machi na papa panyin so kan ho a wo nipa kokko o hyejalabia me kwa ono so ni bibia e fita e wo kuro so isa fie ho nti ya si ano me kwa ya mama mi kosua me nsatiam fo mase o hwestu wana mi su se mama me anka ankyere me enka atsadi a wose nke ye ma no ne be ye sasa atene na me ye adwuma na ye se me ja me tifie 2 years onno me hwe no ni nya sesika no no se waka ya no se me fa kosua me nsa onno akoyi kosua Akoma efe no o ma me kasa gusu odi asem maka kasa me kasa gusu ni se de minti ni na de tuma kwam se de min sugu na bibi na na video mu menti ase se me kasa gu kosua esu na se ye no krosa ade ni fi ha enedi enso be kasa we ya mo se ade ne board bofom kosua no bofom na ni ya pagya ya white ya na kire se eye no kre de me huna me ewu bibi we me huna mu na me minti min sa na me sikata so sa me hu susu anso fi de magina di ampa ma ko me ba fie Sunday ya ko ho me ba fie edwale me da papa ka dwala ka no na ka me ba me dai di wi me wi ni nya ni hu bi me so ebi ukuala ukere ya me kada me ye di nse jini bi eni Friday no sa enso no bi ye enu ebi nso so ye
ye omo ntimi omo kasa na ma papa no omo kasa omo wo so no ebi so ye din enti din no na family se me no ti fi obaka se me mpanipa e ba mto din stiff mto se ya gi se wo be boni ana se me ma me ni hwie nsogu ni na so ansa na me se ni ba ba no so afero se me ni obi ya ntokwa na me bufu Mr. me boni pana wan hwa ni panu ebewu ba ku collapse nti me na misimuro se o ni me pega me ko e ena me busa ne ho se na ade me ma no ti de we nyina wanka ti me busa no se konfunu ye nti ma nko hobi konfunu so ye no obi anko me busu no me bodi nko nti me bodi dia ya somafo ne atiamfa na anan na yo musumafo no so wo jini dwan jini etam jini snap asara sa de ni na film so ma ko se mi ko fa no wahi me ko fa sa no manyina na snap nyina wo hefa na me de akoya ma me ho matete afisa de apam no ho ebi se ko du ko obi ko kra ko se na de kra ade chi na so ko de ni panase na na maame ankoye saade no ayesa sedi machi se be maka so bepemia e oba pa o e oba o ye usiti ye me ti ni quality a Akoma ebe ye be chila Akoma ebe e kitchen damage ya eno ne sanche ya yi pass se wu ko boti a le bom tia why ne be you de be yi me ade be choba so do ye yi me se e yi mutia no ye ne nyare se sana say menstruation say etwa ema eba ketenkete ebe ntwa wonan ne won titi stroke cholesterol no e was stroke say strade no dose na mun san ya de syphilis gonorrhea ya also na say bema o prostate won sensem ya na wo foot no ona sehye wo body no mo ya na emu ehye wo sisi ya de no wontini mo twetwe wo wani so briw oba wo de po na ko say o de po na ja ko so kuma na kenten so kra ana woda na dwa wontumi na health alert clinic wo pe ba bia doctor for any elupa woni fidi power near the two yade ase a health alert clinic ultrasound scan physio lab services ning na ye provide machine treatment me pa cha obomode a ebra shaman ye ne Queen's Hotel ene hwe no ye be municipal assembly Medina post office ye be First Atlantic Bank ena kaswa Crespo City Junction ye be block factory no first 0242 518893 0242 518893 0242 518893 Pastor Julius mame wa kwaba Ma'am Joshua evangelist akwaba bi so for mame misa asem we say Akoma adan ena me akosia me papa akodi ne bone me mame akodi ne bone adan na yemfa punishment no ema me mame ana me papa no fa nko wom na me amenimu ho hwe metimi ebesoa eso aba me punishment no me feb okay ye che etiefo bi we biblical yeah biblical so we sunsumo de ma won se etese de yaka che se inhira wo omamu chen oje on se ade no o ma nanka na wo dore o se sound opposite ade na me ye free me ho no enu na se me nya e wa branka me wo no se nka me gide na me nya dodo but we de o yi no ma na enti o de ba sa na sa principle we akwakoye sanka obi aye na bone enkenya me na se beso ho ade but so trace from scripture eniuma o de phrase we for kwagina ho eniuma is for famu bebebe nyina ebi wo na nyo mo current people na mboko ke na asase na yeyo de no mo nananom aye ya to ho oh and I think say program na Isaiah be kan say ejanomo are babuntwe ama ema esnya fem. Oh, the fathers has eaten sour grapes, and the children's teeth are set on edge. Empty. Me papa na kwaya ye but the son say eye mujani munti. That is so the physical realm krana.
obi papa with diabetes sugar nye huma de bia afa say huma ye didi mu nyoma na kofa ba but obi papa enya sugar okọ access sana na daughter na unya bia na ebusa say umma ni obi ana it means yari na awo so it says moja no the same thing it will transfer ba wa plan so enti aya bible na abayfuo akonfu omina they use the bible enti wo so obi abayfuo a o tie ni sika no so mo ye funyare you would think say go but abayfuo himself in the spiritual realm ade bi ho ye free so woman ade free on so be in returns said the principle of ade ade free no enye so that is the reason why say obi akwakoye bone enka at least ka women na emra wo no so now so obi say na transfer banama so that is the reason why ma you too for say and yes enka obeye anoma enye because auto si say betia so for na paniche nyina so for e wo brebi wo bo enya automatically so no kwantwa na ma betwa adentia me ni busoni binti na me mama so for amane no enti ayire so pass so ne ma no say o bibi o ye ya enya ne ma no ba betwa so aba so the aboy and Jesus Christ ama yenya no 2 Corinthians chapter 5 verse 17 or say so be we Jesus Christ man no aye abode fofo enu madada nyina atwam enu ma nyina aba ba so that is the only hope anasa say we na wo so ye hwan ma no ni Yesu na onana anase aye boni bia we ye dan can you imagine Noah anum nsabro e wona boni mu na Noah a last born aba be hu na deje mu obi hu nyama so okoboni nyama amane so we shall theologians nim just enko bo mane no akata so ka papa no adome ne kanya aduma but oba so okoboni nyama mane no nyama de to be kata so no de obachi to mo hu na deje mu na no what you do me say madumi Canaan which is son no eba Canaan so now the land of Canaan is a poko peke no sa land no asase na Noah abro on nsabu no bome so it means Canaan for my juma abre ni nyame I incite Israel for me to Canaan for omo bre wi na asase no fu mufusuo ni ewo no so ma you advise it. Some of these things are spiritual things you have no idea. And you will be born in your subwoofer. It is not common. Physically and spiritually. You say there are certain things they are world principle. But before so na emubi na ne yenu aba yi afisima abosono aka ho e wo de omamia akoye ya onim ho hwe efise ye kugina no ti ma ye nhye ne nso ma kakra me de ka ho nse ewiase ade a wode ye obi a eye ne ya no emfa nye wunua si ye de ye wo na ye wo yade a emfa nye wunua eye simple we need to say I feel like preaching like Maa Akos I feel like preaching adia dem paye no ababa be hye boni ya nemu ba yemfo paye me hye boni ya nemu wo ye nipa ne mfonsuo wo ade na wo de ye no wo se aye ne ya obi heda no wa ye wade a eya no wa ka wa kire o se fansu gina wanum na enipa no de nsuo ni ejina nanum no a wo se mane nkasa no asembe na wo ken wo ye nipa te se wo a enti be ye ne ya obeka de ya akire wo se eni nsuo a wo se obi tumi bufu ha ade a ye wo ntumi wo atese wo ntuma ade a ye wo nyame be twia wo kapa wo be twia wo ne wasefo nyina aka waka ade nso wo ye na aye ne ya mpa nyame so be twia wo ka ne wasefo nyina aka enti ade enti na ade na na se nyame se yansum no anu kwanu mu enti wonyankopon no oye honhom enti nipa na ye nipa ye wat asefo asase so enti wunya ye na wunya so hunu wuye enti ade ha ye nyina wiase no se obi tumi ye ni nia ade no wa hye da watwu nani anya masem me dia ye na me dia ye no wo dia ye no de ye no no wo be tuso ba na wo so obi ko ye obi na ko kan wo asem a me patro no me ne ma wo so no me
na ba wo so enti ye wu nse ade a ye de be ye nua no ye wu nse me so saa na obi de ye me a e be ye me ya enti wo ye nua yie na ye nyina ye so ye nua yie wo so obi tumi cancer for cho wo kwa wo ye kwan ya wo ma di nachi wo abraba wo bo wo kra wo ye hwan ya wo ya mekeka kwase asem a kire wo bi na no wa kan kwase asem nso aye de a kire nipa no wo twa mu anaka bi akobo no wuti wa na wunsu akohwe asem a woka kire panyin bi kohwe ade a oye obi a ahye no enti ye nua ade aya yenko ne nchen yempa ne chew na yenka ade a ye no si ye no na ye onipa ne mfiri ne mu ne nya ise be kwa kwotena asode dem ne akobom paye den na mpa ye nua na ye na de okosu afi wunya no wonsu wunya ne nsu wosu akogina asode dem na okobom paye a kire nyankopon na ayeti ano ko nua no ne so Dr. Mafo Fertility Herbal Center Dr. Sebomodia Nebra wo na wo pa obema wawo eno ntia wafo ama wade fiedu no awo ne ma no bomodia ne ko Dr. Mafo Fertility Herbal Center wo na so akora na nante fiemienu fiemiesa akora no onante be Dr. Mafo Fertility Herbal Center Dr. ewa tonsu stress atie bisaba se Oben Presby School na Fred Dr. Mafo 0244411099 0244411099 Evangelist Mame Adena FM Nema kwa ye bone na meba ena ebitu aka we oso ye onyame a otua ejanom amumuyo so ka ifri I want to atoaso baako de kosi 9 to the 4th generation ye yankopon yawo yes se me du bone say na so fun na kuye kai ma me paw chow ma na wo de yaw akasa I may go scot free but me ba we nya ono ne ba ono enya te say e da it will work nyame na aka to enti na ye janum ne enanum na ye din kan no ya hwe ya ye de no me egu nkola do so de ye ja wa ko sha et say awoi yesi Adam odi kan any Adam otosu mi no Adam odi kan mistake we dey fall the same mistake na ba Yesu so Adam otosu mi and adawa bapanyini bia wo be mistake no wasi si wana mo yi baton free wo sai ko du nwa keto Akoma FM eda ho wo ye bapanyini na wo ye mistake say the Adam ye mistake but all free ni sakodi Yesu Kristo nsem no it has worked till now wow ye bapanyini also you very careful enti me bapanyini me wo mu na me shase de mpa yesa say ewade ma baton no a say so ye panyina ni die nyina esini so emfiri ni sada say ya hwere sa ejalum ni nanu ye bedi nsem huru sa na ekiri ma bre so ha ne ekiri ma ye be na ye huru ye de ekoba be na me maame de oyeye me papa de oyeye oju obi kunu oya kaka wuntie na maame no mesese no de yaw akasa ebedi wo maji sa ebeko okay ya ready ya sa na beba nti abaka ye be sremo ene de atu asifia yi munsuo ade papa na de wo ye ne no ekina ubali twaso aba mama kakra bi na meko ama eye generation ya yewum sisi 25 Gen Z sana they say do from Gen Z era na yewum no adibu mama ebi wo ho na nanum kasa mama na wiase na nda ho kwawo asem bia obebie wano aka bia no eye adwuma enti mesre ye ma adibu embra ye mo se sisa na kasa no sisa ne yonku bi o se wan se so ogini kunu enti oye so de ne befa baabi ni ade onye ne boni enti no anye ye sometimes nsem bi wo ha ye ka ye nim se ya ka akwa ba honhum som mesre ye mfa ni die ma de ni die se na honhum no mami enye yi enenam insha papa na enenam me dia be mama mo ahwe ne jesu munya ba mampa bonti ye hopa ya de nyame ase awie fa me kwani da so e ba clinic yo munya ba me da ase ya che ya tie fo nyina se na dare da nyina mote en kan ani da so he ba clinic sisi akwa mpo de ye nkasa biom tie fo na nkasa ane kasa maye obi a wato gidie anamo aba ye hobia ne enim de ye ka se efa any problem ho pa dia
de bia ye ba ye ka ye cheche enema yetimi ye ewa asoye ho enti mesra se ma me papa wutie me de bia me ka se eye eniye de pa na etete wodi a na ka se woni problem ba bi ba ko pa obetimi abepiem na se ye kanfo dia ma o man Ghana ha eye lidaso ho heba clinic ye ne ye ma adura ye mfa nwe ani so ye mo odo ama ono ko general system mu eno aka se be ye wani so adwuma na se ma mu tie mo hwe kasamfoni what is TV no ye telephone number no egu TV nani enti message se obia be phone number no wa any problem o papa bi e na wunya ba bi obi ko school what office na nani o hwe ade a wo hu da bia wa special sha message se baba gigi ye no bi no na wo ba ya so ye ho na yakoba ba fa ye so atimi abo ayi sa problem ni na atimi afro so na Mr. Tefuni say ye hear dem say glaucoma da bia say dey we Mr. T enam di kan because ayade a edi ewiase nyanya enti message say o yare na say yade o ko hospital ye detect say glaucoma na ha ho glaucoma what no agwo ni so da bia ka say glaucoma no wo dey adogu ani so entimi emwa sometimes emwa enti message say brana begi no o veins ni mu e enti ni mo jani mu enti brana begi ye no tatahwe ye de ba edwa so na say mangana ye de ebu amanfo wiase nyina no o no ko general system na no kasa be wo ni so aduma na bo wani so ayisa glaucoma ni nyina afuro say ye primary glaucoma say ye tertiary say ye secondary ni nyina ebetuna afuro ama ho atimiato form bia tap bia wo hospital e detect ehun se wo bia no oba nda so ho heba clinical yetimi abo ayisa problem ni nyina afuro say na manu guso na make ma mo hwe kasamfoni no what TV no the telephone number guase for number no na frɛ na bia papa bi nya ba bi e bia na obi a wo ti me bia no wanya kwanti na wo tie hwɛ number no ma no na nya kopon fa so na wo so ntimege na yare sa kama ye hwe bi wo so na ni no okoye na detail say eye cataract ete elesi eli so ete yodi nogure ni so bia to so da bia wo se wo hwe ade wo hu ade ben na wo hu ade wo chichichi a wo se mi hu ade ben so wo se eso eye kusu atuo bom mesa se ma mi papa wo tie me hwe da bia me ka se enye atare sabi ene wo se meditu kwan wo betumi akose obi atare tukwan enso so sabi previous sama no guso america sai se woni asaya sabi previous obakwa wa cheme no awo no krampo ha ofre na wo ma enti da bia me ka se awo me ne wan se ayeyade obi benya so ye eniyade enti de enti na wo tena no ti anida so he ba clinic nka na ye tu ye nkropata to peti omanga na ha na wo de wo se wo ti ka da bia oboto ene chan ade cheme ba na emre na eko mesa say me po bia wo di serious pa obese na ni yade no etimi friends on for ta telephone number we mo hwe TV no so telephone number nsugu kasamfoni na se mesa say obe phone number nsisi a na wo frɛ na ne mpanyimfo akukudam akasa ni ache dala shima bia clinic nsene wo no oba nyakopo ba fia so me etimi aboa ayi sa probably nyina atimi afro so for telephone number ma mutie radio no number obetimi afa friend so heba clinic ni 055 990 12 34 055 990 12 34 the part of our ho 0540 86 42 32 Mrs. Biam 0540 86 42 32 Mr. say telephone number e dey djuma awase say efo any problem bia obi o hose mo brevision me hwa ade mi hu manu so eso ibiribisi eso mi kusu ade ba mi hu ni nyina oba ye betimi aboa ayisa problem ni nyina atimi afuro na so otimi de dance obi o diabetes nti amane onya any problem message say ni nyina oba ye betimi aboa ayisa problem no afuro oba ye behwe o diabetes level na bi akwakoduro oba ne hu enti na aba wani ne rise no atimi awrase akosoro na ama wani no entimi hu ade no oba ne nyina ayadwuma oba beto a doctor fo akukudam nintifo oba anya se oba ya na ya fo do se gina kokko no modabi ayaheba hospital ya kase ya gentle ha o manga na oba kase badi be nan bia oba edi ni da so heba kanika kase ni da so ho emo bibia edi enti na ma me papa wutie me a wo wo aniyade na wo tra ho mo woni da so asa dabi nda so nyansan se wu yin kwa de nda so ho de ma enti mesa se tu anamona bra stroke
stroke nti ama onya ni problem na message ni nyina wo ba ibetimi aboa ayi sa problem ni nyina atimi afi wo ma na so so watimi adiada se message ye nkobata no ye obi wo enkran opuni mantamu ye wotabora alaji wala ko janshi ho na ho ana be ho ni da so heba clinic message so bokumasi a kumasi hososo ye wo kwada so estate park ho na ho ane wo okota chima so ye wo Homedia road okoso nyakopo ba fire so atimi aboa oko oti region so a ye old municipal assembly kesa branches ne doso emlenti yedi makwa se ye oboni na ede message so de yade bia tete obi ano tu anamone brand da so heba clinic obo nyakopo ba fire so atimi aboa me se wa ama me ne wan se yade bia tete fo ti so kopo na se ye heba hospital oba ye betimi aboa ai sa problem na atimi afro so for your telephone number ni bia ko kitwe ne ya de e bia afo no watwe mbo kasa fidie no na opese for your telephone number na oni empan for kitwe nkomo me se for telephone number na phrase si ya isi ya no guso ye kan empan for me fa o course si ya number bet fa fu ni 055 990 12 34 055 990 12 34 message fa we shi kan 0540 86 42 32 0540 86 42 32 message TV na wo hwe no wo kasa mfonyi na nim no wo se telephone number 2 ne de adwuma ni nyina no egwo nyamotere ne fa telephone number no message de biam kase ene se wo kuta telephone number ana se number yenyira message se de phone freye ba bia wo hwe free bia Ghana he ba bia wo hwe ana se mo hwe amonone ba bia wo hwe free bia no wo de telephone number ene guo no wo de fa freye ne a ye be mo nkyeremu na ya kire kwan na yakopon nam ye so na wo so wotimi ade dance eye viral infections na hawa na ye ka viral infections e bi gonorrhea nti sabi ama obe ma fa ka kete gonorrhea nti ama obe ma no ukede okosia nima wontimi emaduma nti dabia no entokwa awofie dabia no wono ho kani sabi uba ko ho ato won sabi wontimi eni disoro ana so ntimi ni disoro wotimi edi ase mese se ni tambia entokwa awofie dia mese se bra leader so ho heba clinic oba ibetimi aboa ama sa problem no atimi afiri ho na so wotimi edi dance kama eye selfless na hawa na ni nyina oba ibetimi aboa ayi sa hawo no atimi afiri ho edi ama dabi ye kasa ye se Paul amatam no ya na wo se dikanfo nti no mese se ye de ye nkasa bebre mese se wo de tu anamone bra behwe dwuma pa ye dini wo clinic ho mese se so oba kwa nyebu kwa na be say awasa wo ba endaso ho ye dini kwa da ye so kopo aya sakase edi ma wo uni padua na wuche mu ofie mba bia wuche mu bia no mese se nti tu anamone bra oba ibetimi aboa ayi sa hawo no atimi afiri ho ye hwe ya rebi se candidiasis o de kotwa ye fene white message sa wo ba ne sa ne ma we hawa onu ho kanishia ahwe anije entimi emma o because se basa na oba na woni be ma shia wote yawo e wo chie because ensa se ka wote de no but na wote yawo message sa ni nyina eye hawa na etete ye nyoma mo message sa tu anamona bra anidaso wo ho heba clinic oba ye betimi aboa atimi yisa hawo afiro message enkaponi mantem ye wotabora allergy wala ko janshi oko kumasi so a ye okwada so estate park ana se we si pata se broda ma ho na wo le gina ho na frey o frey ni a ye ba be fo akọ ye kele ko kama na yakopo nam ye soso na watimi asaw ya de mese say ye de oba o cheta wo tia kan de konko de a yakopo oya ya safo da bia se odi ndie no e de adom ne ma na wo ba ho soso a ho na ya sase konkoro yakopo ahira sase ne so e to ba so yakopo e be saw ya de e sa ha no nyina atime fro for telephone number biem ma mo TV ni masraw kasa fo yin nani no ya telephone number go fa sisi ana frɛ ma mu tie radio so no message sɛ over fa ya telephone number sisi a number we can fa frɛ ni 055 990 12 34 055 990 12 34 fa we sika ho 0540 86 42
42 32 32 0540 0540 86 42 32 Mr. Sobefa telephone number no na wa frɛ ne watu gidi anamo aba na yatimi abo obo so oyare fibroid watu ho na mo bebre obo hu oba na fo ayekutu sabe empredua sa obaka so wonyem enso wonyem o kyese wa adi ena emfie miansa emfie nan still stand na funitie da bia so afun so kese na se tu na mo na brat and da so ho heba clinic na obo so wa ibetimi abo sa ha no atime fro obo so ni de ne hania ana e ha wo ni nyina oba ibetimi abo de be nka se ni podo kunya no na ba ko fo entina so nche se anoma so eche dua so a na ojebo ni tire mesre se ye di ano kasa ni si for telephone number ni last na ye sorry number betuma fa frame ni 0540 86 42 32 0540 86 42 32 for which account 0559 90 12 34 0559 90 12 34 Mr. Sobotu Jide anamo ne watimi aba minaba medase ene watifo papa beme na sabre haya Akoma 87 FM Alaska Star Enterprise original wallpaper sahin fie ne ho wallpaper ye chese eni dawo eye kama colors ne designs ne nyina ginagina mo eye original na enye fake dia Alaska Germany Canada Spain US France Denmark Sweden Italy ho ene wallpaper nyina every hotel restaurant president office Keno Palace or ministries or office or pub salon studios munya Alaska Star Enterprise original wallpapers installers no mama menase enya rekwadum Mrs. Anoche Plaza Alaska Bay Prudential Plaza no bomodi ane fra Alaska Star Enterprise was 055 411 48 78 055 411 48 78 Dr. Mensa Herbal Clinic Mama Dr. Mensa ne de bia meka se wanya stroke hepatitis hypertension yare ben me se yare Dr. Mensa ontimi nsa ni yare bia ne nyante se bia ne doctor akofa abade ayenim na so no ene nyante se doctor eti kidney prostate cancer yare bia fako Dr. Mensa ho no behwe okay Dr. Mensa back clinic retimem about powder ne dem so urefia de dodo wo ba no so rebe no afeli wo so bon no bon da bi o ma me refre papa ma won cancer make retimem about powder ne bi fama no enom wo so no bi na abehunu difference and crying Medina Zongo Junction man FM dynamo ka so ni senior school na hwe ni mo ko fodu Dr. Mensa back clinic ko baby ankani ni ekum nam do eja Ajanas house secondary college hwe ni mo sunya ne Presbyterian Junction municipal hospital hwe ni mo takwa Dr. Force no be Central Church of Christ go so main lorry station wa eno dunko no fence so oni post office hwe ni mo kuma so Dr. Mensa wokutwi woni Guinness depot hwe ni mo Dr. Mensa Dr. Wonder hamaka sa wotina bebom kidney bomodi aneko Fred Dr. Mensa was 027 11 73 551 027 11 73 551 Pastor Eric Oko Asante Christ Redemption Church Christ Redemption Church ano ewo Otafo papa onyame onkoso na onhyiraw ewo adoye oye yenua ba wono so enya cancer no Pastor Eric Oko Asante Christ Redemption Church nyame enshaw ye papa Fly Away Travel Consult Fly Away mama me se akwantu ho nsem nyina ode mana obetimi edewako ene wase 1 year Dubai ene Italy eno o pese o kwa 1 year working permit eda honom eno ane se wo ba mama aside that no o pese o ko US Canada baby bia kwantu bia o pese o bia hyehyɛ kakra bi na mobeko mokwa odu betu fa okay enunti mishane so na fo ani extra Fly Away wo kumase ahinsan bonsuom bomodia na efre Fly Away Travel Consult 0
543 0543 888 773 0543 888 773 talala mama kafefe makacho oba sebi onene da onte de oba bi oho no na enema bi fifi na se ba me so oba oho e wo se nso bi ba se enka wo ma on se yare aba ho mama bi oho no mama o boxer na enso fita bi tare no eno sa bossa no ra na achim mama bi oho no mama no kwamwa na so entime ho ba onya num kafefe na me nyina bi si kafefe talala pa cho bomodia ma wonsa enka kafefe enu pay bi Harriet ebema kafefe be bi a pharmacy chemical shop bi mu kafefe capsule se enya de a enna ewo ho Daniel ba kwalo na capitans ma da bo boase wusko bi ewo nkoko for Harriet ewo 0207 183 819 0207 183 819 center what the Gbedema garlic mixture no aba mama me say no wa wafuso obi on ma na fro no ho asikafo da bi esade nko a me pa cho nunum bi na fro no so ente se stroke so and hawa ohia Gbedema garlic mixture and a big man capsules na Gbedema cold capsule and o kabo ma be ma sabi untimi mo adwuma wo mpem e be ma wa gina so pinti na be ma ne so gina so de na wo so okoba adwuma wo mpem na afia ma wa ba adwuma papa e wo mpem Gbedema cold capsules no so obi an yematumi anase koko hawa wo de no Gbedema ladies capsules eno esesi oba e ma oba wo ho eche na ho aye very dry na afi na na bewra ho no honom ate na e what's every capsules no asthma obi wo asthma no treat ya enko no wonu godash powder ne capsules no ebe enkra wakash drugland tinadorable center wo benya bi ho ashaman enkran ekus pharmacy Redeemer pharmacy benya bi Carnation Castle Tribe of Judah bomodia na Fred Dr. Gbedema sisia e was 0248 28 0248 national so say Josie fashion awie wo no na pa matade e de ama me kama Josie e wo bom so woni meet me the sports no e na di enhwene mu e ka me nko na Josie e na be pempam woni ema e de ama wo abrochire ba bia wo bia enye barrier wo do measurement ba jo be pam na fe ye de asende wa ma wasaka wedding engagement outdoor dinner wear ma Josie empam emfa emma obepam ne kama 0243 433 465 o kuma se bom so woni meet me the sports and the hwene mo na fe eye shize e na ma me rig ya hye na fe waye me makeup si kama no shize e wo kuma se sports stadium woni unity oil and the hwene mo wo pe ribbon wo pe cotton wo pe conra ya bono e wo pe all lace aba wo pe ni nyina bia na shize otenwia se kama na fe what the amount makeups obey na kama e the amount freshies e was 0249 155 776 0249 155 776 na unim ma Carnation Ventures ene yen ye de Zahara mixture ne G capsules no aba na you unim with the mixture no banum G capsules no obey owo odepo ene bu san ya de kuro ensansan gu ba ho ebi gu be memu ama obey memu aye mrese kan bu so me say udia ne say what mission no ebenam G capsules anopane anwumre na Zahara man capsules ne be wa odi simu anako be ma wodia no pese gina so say ahonjo run about ponko bomodia ne no Zahara man capsules ne mu anopame anu anwumre na ye ba mission no malaria typhoid diabetes balance blood pressure ne be fine enu ti bomodia wo kan shi pharmacy chemical shop bia mu nyana Fred Dr. Carnation Ventures enu pani de aba no e was 0246 34 83 0246 34 na ema wonsanka enu pani bi na mom no enawie wa woni Akoma FM yam ye de endless ointment aba stretch marks ebetutu ase pimples ekoro namonka ni nyina etu ase we ya kokko we ya tunto obia betimi asrabi oba be ma akora ma wo obia betimi
ointment ni bi na awake natural capsules no na yere oba ma bi wade boss anu waje mu obi o na prostrate na num na ato oba wani atenka ni fit mu enye so de ye awake natural capsules and cash dragline Kingswalk Herbal Repulse Ventures Senator Baseline Sifmancy and a Rejoice Akoma Delight Drag and Coco Wusko be Hillside and a BB Kaso Fonko Tribe of Jida Kumase Danieba Misty Colina Kabme and a Chris K Fred Ernest Eba Industry Nakwaje Ernest Ointment I was 0245 07 99 15 0245 07 99 15 ye twa ye ho aba na mom ye kwa aba no wo sasaboro no mepese ye tu ase sasaboro beko ye Dawood ye de Dawood 360 capsules aba e man me medro obi atini no ewa 180 Akoma na aso sanso na ye wo Dawood ointment wo de twitwi wa aposo no na de dobro sawa na de twia no wo benye dro yi bi e wo Herbal no pharmacy shop mo friend Dr. Dawood e wo 0244 88 64 0244 88 64 37 me floral disposable handkerchief no handkerchief bi a esua kama enya ntoma de ni bi we de wo sneeze gum na wo atwatwene wo hem no atwatwene na brebia wo ti apomde mu we meeting so ketua bi call person sanso na ye wo floral multi-purpose towel no neck pins toilet roll bibia e wo kama enu ntima wo sanke bi Fred distributor e wo 0233 chocolate spread so what the fa wo pound ni mu enu akrade na yere se what the fa pie no enu de wabo dodom tom na wo de ka ma mu atwe wutumi sampa top chocolate spread and top chocolate 3 in 1 so no bibia wo mu dada sugar america bibia wo mu de onya nso hie upe bia fre 0243 033 mo abasima kom no mekom obakom mekom omse mekom akom no wo so fise mi fie kunyanim ena mo de ma me piasewa nti wo se mekom nti omo tata me ti se be ma no ba ne ho a no na si akwan ti so fu bi sam se nti me da me so bi nim dam se wo ne die ni hu bija but o pawo ni pon na se wo kwa wo so break wo djuma ese me fa be na bi o ban me wa break na djuma down ese wo ko ni we wan nam ti me yaman se sara metina se na me ka che ma me se wo ha me wo hwe abusuani nipa wo nye no de mba ba ko ni ho wo so obugo gudani ko yi ka che tenfo no ka che me se ko nyame na me pa ko be che ne papa na de wo nyi en isa de ho na ni ma nyi na ni se yale no de na ko sim nyira bo na se yale ni firi ho efiri e bi akwaje ni no wa akwaje me se yi be oba busuwo ko jin suwo ho wo me teche no sa de me ko down suwo ni mo te de me ko down suwo ni me ko bai e sa shirt twa me to se me shirt trouser wo se me to ba ko amin ko kakra e ma wiye ye sa ne ye dia bo bi to ho sa aboa no me ni kun kumaboa no o dia bo bi to ho bo so tia fa mo dia bo bi to na bo de ni di okay sata me na sha me ko na Sunday no asa o mo ka kire no se me aboa no kon no mi hu se medi me so me fa mi sha no me nya be 13 years no me ni oba nko da just a bema so from dikan ko from da ana atia me maka se ansa na ko biara wale me no me ni ba kire na me a na o se kam ma me tutu me ni be me ni ya ni ba ho so ma be sere me wo de me ko na o mo ka kire ne se ye di hie no ye maame o sai ye ba enipa na ntimi wale ne ba susu di otimi wale ne ba enti so ba de gine fianse mo dia eni amamre se na wo nti be ye na ko ye koko wale no wo opa ko ye o maame de ma na ndi o mo mfa ho be ma no be sa abo atunya ma me
bisa na mi yi ne ko mi akunya ma me ko de ko ye ele fie nso so no me ni ma me tini we bo bi ma me ye se bu akosida na o mo de matra so ti me bebu sa me ma me nyam na o mo nyam ne ma no mo nya che me no to mi na echeche musa se dunya no ho ntimi sa obi na de obu ni sa betema no kunya no so na nipa na kwa so gugu ho ba se kunya no ntima trasu bi nti hon na me ma me so no odi ye se okọ empaibo okọ asori afi na ọka chem so kwa bi ya ebesim okọ ebi esim ye ka kire no nso moment nyanye se na yesi akoma taare ne hyeme se edininya pa na wose oyi ekosha me nsa wo yiri ba kotobo wa mu nse ni na eni ni be da ho ba hu se wo na ye mesa o kamiru kran kakade meni mame kamina mama nkrodu na menu bi ni na ne ko fi se ye wa busuan so ye ni busuan na me to fo ni ni bia ni bia so bi bisan se enyi fra na akua na nsusu na ma metia obi ani na de na se wakọ akohunu se efi hodi a ade na won fa wo ma menko bi asem ko plidi abosum no a obehu ma me mo because say wosan ba wo mo nchen na say efi wo mo a o me kire la tia fo maka kire ne se yen twene ko bisa ne mpanyifo aba ne mpanyifo ne ye ensuo na eda ho na yekokogye mu ho no ntesi ano konfo no tin no e ba fa ba woni se am fi wo nam se konfo ni wiye no emfa obi ha nti eno na ni se tata no no na tata mususu to mpe so mo fa yes ti ni kwa me ka se kana amabom edwana e be fufo edwana e fufo me pa so mo betime the list no ato so amam edwana fufo na me ne prayer fi kan 5 na me mo prayer ene beti 35 ena me ka se na me hebe na ntimi nya adwuma se me ko ba bi ntimi sramo se nka be kra dia mo wame me ka be ma me ehon to no kra me nka oni me twia sa na bo ade no na e ka no ka se woni kra dia sha wo ma me ye ne sha atu ma me sha e bi se me ma me e bi ne aguso woni pefe no onu ankasta obi chechere se be shebo wa na wo shebo ti ma me ni etimi ba ni se no ma me okay ni bi se ma me so konfo ni ye no oni se ano bibiewu nti bia ni ho ana mo ka che ni se atiafo mo so ka che ni se enipa na ewu hu ni yu enti wono no wọ́n sẹ̀ tí a ń fa mẹ́ free nípa ní bla ní wọn abẹ́ sọ ní sister nti ní sister ní mo wú òun mi náà tí a fi lóhùn mi náà wọ́n sẹ̀ mi ẹni mọ̀ nsú sa no na mi ju èdè ya nkasa ẹ̀ka ya mi yẹ nsuo no ẹ̀hìnmá mi yẹ nsuo no hìnmá mi ntìmí kasa sẹ́ bi a yẹ kasa dedede mu mi yẹ dín mi kẹ́lẹ́ bí wọ́n ti wá mi hu ntimi de staka no tere bu won so a ma yese ho asa de ada na enyu no se enkoye for abandon metu na mbo ukua na enye nti sa wo ye me bakra na se wo be kasa no a metwe sen hwe sa me ma no pe enemu yo yesi me obi be ka won to kwade aba ebi mo si ye me kwa nimsense antokwa ikura de ache na metesuame nti be ma ni wiye na ho ni kunu ayifo no behind down so na maame nti bi yama se de we omusi hwe no na ye no hwe ni hu bi do bi amanyoma wo be ma ni wiye na wo akora no efe ni kuku a no wo no me kura beji akora yi e de ne kan ne ma ho 3 months to prepare 224980350 0322498036 Grace Gift bomodi anako ni entutu yade nyina ase enfama odi ne bia afrefre afa kwata papa mafeo yankwa hello fakwata hello Akoma FM hello would you be friendly? Good afternoon. Yeah, good afternoon. What about you? We're wrong.
maybe not yeah, I don't know. I had also a bit more. So, dinner, if you because I didn't talk, I say, obey you. Let me get you say, for that one. What's not complete because nobody will be Christ. I want to also quite deal. She's almost there. That's a idea. Akoma FM. Juma, Yami show papa. We didn't be a free. When you have a papa, what for quite a young choir? Mami wo abaso no abega fo dwumadie mu de so ye ni papa na mtia ko fiati menina ni aba de me ka che mami bi no che che wonya kopo woni na tumi na ye ne dia che wo pe na wo pe be na wonya se bi se na tenanti na da che no mo ba no bo wo fra wonti ko da se na di su so abreye mami che ni aba kama ba wato che amanye ni hawa wo fo ẹ̀yìn àkùnrin ẹ̀sán ní ní apá òkúṣẹ́ pẹ̀pẹ́ bí program súnà wọ́n tí ẹ̀wọ̀n ní bẹ́ẹ̀ dáhùn àti ìsinmi kí ní abẹ́ yìí bẹ́ẹ̀ lè bí ọkọ̀ bẹ́ẹ̀ bá mi bí àánú akẹ́tù mi èdè lè ṣe kẹ́kùn bẹ́ẹ̀ náà tó àti. so ní kúrẹ́ bẹ́ẹ̀ máa mi ní abẹ́ pé yà program kẹ́ tún yẹ ìkúrà nù ẹ̀nà àmọ́ bẹ́ẹ̀ máa ní ìkúrà nù bẹ́ẹ̀ máa lẹ́sìn yìí sá. ẹ bá gbọ́ bẹ́ẹ̀ mẹ́rin kú ṣàfù ọkọ̀ ọ̀n bẹ́ẹ̀ dà tó èmi bí a ní bá nù mí ní abàní kú bẹ́ẹ̀ yẹ òun wẹ̀yìn tó òun fi sẹ́ di ọmọ àmì kọ́ yẹn ẹ̀dí ṣùṣù àṣọ àbá ètí ẹsẹ̀ wà mí bí náà yẹn ṣùṣù bẹ́ẹ̀ bí ẹ̀dí ẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ ṣe nù Yesu for your wura and we go a Christian reporting and we see that's what we do to know I said one in Apostle them the baby and men better. It's a man in your man, I will show one Yame Ensha Papa of Fakwata, a Royal Jopak Natural Clinic, Ode Puahin Fee and Ode Puanya Resabiano, Ode Puaya Tutuasiano, a war and a war panning in Abraham Humawa Diabo, Royal Jopak, Wangraga Jena Josumo, Yabensa Shedumasi Rabank, for 0246 189021 0246 189021. You are also Yasmia Kofa phone calls no Yona Pharmacy or the Pilot capsules and in the ointment Abako Quadru Teta Re Upebia to your friend 0597 216047 0597 216047. Abusia Penny Samia Champon. A good yemu just say wa bene wa kwadre wakase mpuno and wakase shin so ehye enu ntibra betra se neti agudie mu nsem wa here say we betie. Feel every